o te whianga o le afiafi lau mai moanga Samoa. E na ua 5 minute ua te ai nei le itu la e wha. I le taimi a New Zealand bea wha peo lau te wha talo wha New Zealand. Ai a wha peo lau ke wha kalo wha mantou i uta. Ua 5 minute te ai le itu la sifuru po. E sa oi o ke lo mo kua. Sorry. Pefe whai ngā mea mai. Ya, ese po yang fa por ese yang fa sa vai. O ni lai mo ni upu ya to ina. Ya ai so fa malo Yesu Kristo. Tato fa o le tongiola. O le tato wo ya so uma e ui le ke lo kai mi kau ke o ese ai mai. Ai fa vete ya le lofa. Fa ma pu ele anga le leio le tua. A wa o le o tato pe do ai. E lu mo no ai le o tua o mo tato tua. O le o tato o oi fa le seu sapi ma au mali. Ono le alofa tai mau le alofa tau buri o le alofa fa mai ai le vavau o le vavau le fia vi sa boa le atiru pele ia o le ata tau tara no ia fa tai mi o ni usila e le leire ka ko kala mo fa kai mi o ni usila e le lei fo ile le fai mo fiei o na buri tai ma tuli matai aso fai por kala me aso te tasi a faila o ki kala mo aku fa ni usila le tatu o fia pele o le por kala me o le aso lua e tātou taimi masani i le aso se furu ma le ono le deio le masina lona fitu le deitu sanga. Ai a fai o ke alu i Samaria pe o kala kusi e se a mea fa iukaia e se mea fa Samaria. A fai o titara noa tu la sustuma le lima le nei i le aso ma fu. Uio lea, ono o le taimi masani o le tātou por kalame o le tāla vai o le fa taimi a tātou i New Zealand. Ia malia mai o le a o karangoa fa New Zealand. O ia sa o kana ka mai ki e kau tango i ma fo i fa se nga aso a wai pe for inga mai e te tala no e te fia so rua and in reality o le ki sa fa ila so fua ia ona fa ngata lava o le a tatou te i runga fo i ona inisi o fo fuanga e watu uai fo isi o tatou watu no ia po si o mato watu no e pele o le Kiwilanda ia ai o fai malanga mai ia wa fo ia fo fuanga ia e tu sai o le para wina fo ya matato tuta matale ni mai tua o te fia fai lo atu o le o tu la wele ele ino fonga o Utah ya ore o sia que de nga ye kara ka ki ya ri ka ka i le ka le sia que so lo pa yo so ngata ya le tangata le perfecta tauta wale o so ngata o Britannia anga kuor kamaro o ke le yo ora o ka fai o ka vale ni o vele la do ka o ku le mo ngone na tu por de mano fa kilo i ma ku o yo matu sa e sifo sauke lunga male u ka mano va mai this is the place dai o ke no fa ku a mela o le ko era ku do mo foi but I am officially here in the land of the salty Lake City. Le Utah. Ia tātou tala noa i Utah, ua tātou tala noa i le aio le kalesia Yesu Kristo o le yo aso Utah. A o le mea makaukia lau vainga nei lo to e tau nuu mele nei ua i aso. O lo iai fo ia isi e kalesia so fatasi. Lolo inga e tangia mai e le whapea na o na mamapo la vo le kalesia mamuna e o lātou ele fo ima, te lo whanu. Ia a o lo o mawhai o na whaalo tele ia ma meritino fatasi manisi o tatu tapo ina se sa pasi mai rai ruma ai be ko kisi assembly sa sofitu e fakasa e kali se fa pena uma o le ro au mai pe ma fa ola ola ia e tatu tama fana ia tatu sa ili na malo e pe yo na tu o ai lo tatu watu ia ai fai malanga o le aso dei fatalo fo mo fa fenga ngai ki o fa pe benga o fa fe au le ya fe kwa o ngo sa o ke ko lo go mai e mo ro fu mele ya ngo o te a fe ale ngai so sa por kala me a ko mai ko le ma fai ona o fa ngano o na le tu o fiala o te a fe a ia se ko mai so ko ko pala ma to mai se fa monia ngor por kala me e a fiala to fa luia ai o te fi fa mano atu fa te ma lo fai le fai o to tongi se wala ngati lo fa por lo le tua lima fa ma lo fai le fai feo yo tala lei mai to vine ese po le ale kalesia ia ta dia yo ta to territoriuma
ai tatou o mai whaatasi o oe maa whanau o le tu. Ia o fia o maa wheloa i marasunga re e kopo. Iyo. Ia o se tamali i fo i o le atunu ua ilonga, tūlanga fo i o awa onga, o le tāleni, o le tautuaino ai. Ia ai ua sili anga lai lona suafa o i o le kopo. Zonga ia Bishop a kere yo le ngor kamalo a ono ka ua ia langa o usunga ke kele nga usu ia i keni o nga o fo nga ko kele ia mangu o sanga mai ka ko pesa panu o sanga la to ia tafu au matangi brown ia wala vai ua ia ka o ko ia o fasino manga le tangata ia me se fo so for tua ia le fo for tua por tofa ia le one night Olivia ia brown le uma to mafuta ia nga mai rola me alo fala ni iyo ai langa e pele kele le nei fo i university kasi le nei university anga o le kokari esa ele kanya no mo ko tanga le fia fai ko lo le idea e denga io la fo i ka alo ia ese ano le to banga usau ngi la quero le university e ai non mai fai ska ko karam fapi anyway ia fa te tele sunga le kopo mormeano e ina e kuia era marka mana o ko si sira mai ia le na o mo wa tala ave o le o ngale dei ta longa la pifa america football ia wa kele ni e de si le fia ta to mai fa fo ale ka ki sau ko ngi e si ia ku la ka wa mar banga ngai o tournament lani ia o te mo wa ila tal e pe ia la le ba ta alole o le BYU ia male you male uso ia po o Utah ia o le atu langa ia la o piso la o toro e woni ngalo ia la tasi le monga yo so mo fa malo per fa te chile sunga fa fia nga Bishop Manu al sanga la au matangi ia po telenga ia tu ia taf brown Bishop for tua ia mole me alo ma to felo e foi la male tangata au le leile e se vole tala ave o lana tari malo mi se fo taleni ma nga luenga o fa maluia se fai pisidisi fo i nei le tu America Utah e ia ole fionga ia mata elinga fasi me se ona fortu io ia onga o se mako ai ngai sa ka o pe yo mato o telinas e ilo mato nga fana e tau ina i me uri America le a mo o kama pi e kau uri ia e ko kisi ale au le le pa tau mato felo me lu so tu lo ia so fa mission for tu fo mission no fa e ngata ile o le sunga le ia o ia tala wena te kori ia male fretua ia tu mema male no fo alo fo ma nisi o le o mato tala no i telefoni Utah au ko ki puli au to te puli o le o ngi ma wale tatu lau nisi fo yo ai ngai to songa fo yo so tamai sa towa ia i le tina nga solonga ma se fo i tina por tili ma alo fa nau ma to tili tatu o le tili aro mai le mo sta tatu lau ma sta tatu no to te puli ma yeso adorne ia ne ale ama waina ia vanoa fo i tatu te fero e fa ba talo fa tu le maftanga matai por no o matai Utah nisi fo yo swafa ia le abo fo sa no tatu te fero ina swata ai o tatu por kalamere no ba fo tu ti ale mo se maros e fa yer ka ko por kalam ma fo sia le la fa to a o to for meta o bebê io lea fato a o tofo ele meta o le bebela esa o ele fai su e pepela olha fai por cala ele com le musu por ser musu le cu di su pu ele ele ka ku me na le afi o nga o ga fala o ben ku me e ka so so ku e faro le si su pu wa mu ma ka ho pi fala i mata ba tu pa fonga nga kepa me le su pu e pepela mas ele makala marore dio de tia e ana o matua eu te falo e se pois tu ai bebê e ele bebê lá já mo ai que fua a o bebê lá no camare pica que falo mo pi ro ka kinho
O le vevela la le tau o le sticky vevela. O le me tau o le sticky vevela. E pi ke pai mai. E ke fiua kau koso e se rou lima hoi ele o makua. Ia, a taro fatua i tato mōma paanga. E longa o le porokalame. O ele te mafuta mai i nei uta. Ia, wha mo i rau kala lenga e wha mei ke fia whiroa ia. Ka ko whiroa i poisa ko waka. Ia, awane ngalo, we do have a Friday dinner dance. Elias Riley here in Utah. Ryan, if you can put up our poster for the Utah Friday, this coming Friday, mai au fa so tai fo I le fionga mtailinga pas. Ia, e mau wai le tato tau tai ia e mitiafu. Mana tua, o e lea e te fia e program tau tai ia. E ka kau nga yei se me pingi e ro fia. O e tau boma. E te tau ona yei e mawhai o ngā pu e lea. Aia e skingi ngai e me vau ko pero kiriki ngō me ukau mawere. Ukau mawere ki ngā nea. Wai ka ngoi lea kau kau. Ka akarenga pu e. A e whaataua se mitiafu. E na o le lua se puru ma le lima tala US. Lua so lima tala e a le mitiafu o le tauta ia e maua I pole whabole mole. O le tatou online na ia mo le whaataua. La lava available in New Zealand. Mo le sirafia. Ai mo I tatou I nei Utah po fia lava le te malanga mai lea fia fi. Sa whakau so of, ako mi of se lua whakau mo of olo ahi. E manatua ai pule e le manatua whalahe. Mesi po I o fufuanga lea so for nei tatou a fifio mai matala mai o au. Ia, o tatou fu e mo wat kama fu le first come, first in. Ah, ele fare le fare ina o ro e mafi. Ina o sau se o tau songana wa tupiki mai au I Portland. Was e o Oregon. Ma mai lo la ma o le pora. Ai fa mai lo markala se o kofine. Yeah. Se ka fia kwai mai we're going to do a stop by at In and Out. Paula, fa pia. Uyo, ora le fa. In and Out. Ai ma ke afia ku ka vale In and Out. Ola se kiu. Hour and a half nga ma ku wai. Ile fale ka ora In and Out. O fa pia la. Wani me ka ora In and Out. Ai o ngala ai mai la le o le peka nga ka o tapo. Ale la mo fa ya. E maka kia foi be bo I Amerika lako. Ele ha nga ai da wori o mauma, ele ha nga da wori. Au ia. E o mai foi o to tau wa ole ai ngau mini. E ki ngai ma, e ki ngai la nga yei mara fasi pe panga pe sistika. Ia lu foi se si fa to se be ai meren. Ele ha nga o me. Pa wa ka ki ro nga ka ma me nga pi upgrade lo ngola. Nga o pot ava. Nga lo ka mosila. O rua mau ma tui vasa Mr. Moody. E aia fa pe sisi o sa o e ngofo Mr. Moody ai o ska. Aia fa pe o masangi ai fo ia. Ele masangi ai la version fuanga la tawia. Se kan yo ko fo me wai o mai o ka mai. No ma o le tala na naf. Ma tua liu ma ya o le ia ngaf. Ia il tato fa te jele le so ya ma. Ya no apa mai ai sa o fela ngai vanga o fo. Il tato te mi masani ona o le aso sanga ngafi. Ma tu mi fo. E se aura mo nga ia pe e karangoa fa agiusi. Aia e sauro wa karangoa fa aso sa paki fa aso tani. E se po e tira ngona le fikau yo lau mela. Ale mela na ile dona na. O fiwa kau a mailo. O fiwa tau a mailo lo to fa fo ile o le aso nga fua. O ke fiwa kau fai. E fa maya ro fatu. Asiata o re tangata o le tua. So ye ke sori yes. Ya la na le fa malu fa o nono e pa io le tato a inga I lungo le tato to te ya e ma fans o ma lo bulu te ia le tua lo Blue TV. O le ana nga le sika ko proclamen na. Ye na le no fatu le sunga ma. Ia so averka e ferkasi. Ia ai fa e vermelha lo vreu. Io. Ia le ala wutu e amata I lango le utara no fa aso nga fua e uila. O le proclamen sa o mo le asolua. E ia ile tatou fa atara no ngan tu e faile fifi nei. Leo o fa yatu mana tua na o fa yatu le vaso nte nei.
e iai le whaatalanoanga ma o lo loma o le auta ua tua mo sina fia le turu e le to langa no fai atu sa o ka fia e sa presinga le suafa se io o le fia fili nei ai sa o to so sa atu o le fionga i le li fai pule o le fionga i le o se fai pule o le HRPP ai sa o to so sa atu ai i le tai ona le la fa tai fo o fatau i fo i masiona tau tu no ala na ta pena mai la para fionga le li fai pule na ta pena mai e fia fa so e mata o pule ya sainga e fia fa so le fionga le li fai pule ai sa o tu talo atu ono le tu langa o lo ia o i nei America o le taimi e mawhai ona tau wa vanoa e whele porokalani o le taimi ono e se no kaimi mind you e lima i kula e vave ai ia Utah ka korbio Utah langa e se kaimi e siero e wha ia i kula siero a le wo manya uia e lima la ia i kula e vave ai Utah o ngi America anga ia mātou New Zealand lono winga ya o mea uma fo i fai marpoto a ora kalanga ar kus paia a le se poco e fango no io e fai ala fo i mea uma marpoto e fai fo i le malosi e fai fo i maleana fitau a na tetau le ngo o kaiminga o le vale fi o ata ki fiwa ka ki fia kalangua fa ngi usila tu lo fa fonga na tunu le ai in reality wa ya le kaiminga ntoia le ala fo i lana ia e tau mawhai o te talo le fionga fai pule o fai atu malia mai lo fina e mawhai ona tu watu le pai e so fau le ta whaatala nonga leanga o se whaatala nonga e mana ia iau te kia sao whai me tato studio leanga iai ngai graphics mana i vaenga fu ie e mawhai na refer iai le ta whaatala nonga a lai e li so lau ki o le studio ta lia mara fia le fionga le fai pule le HRPP ai ole a e sila o le wha o le tūlanga whaatarinonga lea. O se whaamaninonga i lona whina ma le sila le HRPP o le sa tū le malo i ni tau sanga o tuana i atu. E tu sa hai o nisi o saunoanga sa i whaia fo i rungo le tātou purkalanga. E whaatetau i a Samoa ma le aturu o saina. Ma tūlanga fo i o pule anga sainga e ongo pule ai tuturu o tātou turu. Na o highlight atu whapena. Aua nei misi e joe. Turi matai mai o le a whau i le vai aso fau. Ia, ai toi whafoi mai, o te fia whaktai a tātou company lau su. Le tātou major sponsors, ai mesi fo tātou company watu pai so, ia le SMI whaktai jeri. Aua re ngalo oka o whale tutono o Samoa le fau siei no moto malawa, whale sa, whale a onga, hor te jeri. Ia, o tūlanga o mawhapena, whaafso tai le tautua le SMI. Mo tātou ni usila, afio atu le ofisa ngai o kilani e mangele o lo tautua mai ai ia le fionga mai ava lesi e awa fo ilea vaenga mo le tautua le SMI na ngata ilea awre ngalo ia le tātou motonga iwe tūlanga o whaatua tonai lawa i mea whale wha au le ino mota pe tonu fo i ono fo frasapu le la au mea o malawa whapena e ola fo i ia ka e malanga tu i Samoa le hotel awre ngalo le ngoa numero tasi le tātou motonga ma le fionga rupa matisila vaa ma le foi o nanga. A e anu aku foi e le lava. A e malanga atu e le lava. Pe a e anu aku e uki lau faso. O le tamaloa e ula e fasoa, e fasolo e le arufa ma le lau fongfiafia. A e au foi e ke anu aku pangi au ai ka la fude kukumi. O nga e sola lea ma e ka milo. Ia ai fi wai mai sikanga kai kurikuti. E fa pena so i voka se mana tu mai tatu anava. E mamulu mea umai le fa mole mole. Ai o le fa mole mole la nga ia soia. Sa fai meo masima. Sa fai masima, sa fai le suka, sa fai le angiangi markawanga. I o ka ko fa mole mole nga sa iai. A o le taimire nei. E mawhai o na matanga mai le fa mole mole. Pe a fai o sau ai kara fuku. Po si ai kara fuku. Ai fa mole mole e koe manga kua e kia rue fasi kua. Ia, o tala lava suanga. Ia, o le vatele, ai whaafitai atu i tātou kapadina mo sua. Pacific Fori Maratalo for voucher. Ngata fo ileo Dichi South Pacifica. Color shop se matafele. Manisi o tātou o nanga Pacific Esi. Money transfer. Mo au tupe mawha mo mori e la fo. Fafo.
O le se tātou whasisilanga le na mtu natu ai runga whamore lava le tātou team in New Zealand. Ia le tātou graphics le. O le, so ke kiro kui. O le whasisilanga le mo i la tō umo nisor community Samoa i California. Whamore mole o se whasisilanga ma o se whaatala ulatu ono o le taimi wa pu'u mai le sunga i atu le epa whaaftai sua, mai se foi o le auso tulou suafa, o tapuala mai la tōu mai California, ia, pe mawhai ona maua se tau whaidoa inga i le asolua. Asolua, which is next week, not tomorrow. Next week, i le asolua, i le address le utu ina tuiluma. Amore mole lava se pe whaida tu i wharuma le tātou address. Ina ia aku kisi fia o ko ka ko address nei America California na satu ina tu runga Google Map le tato address le na ke lo ko tu ina tu runga le tato Spring ia ile time mi tau le ono ile fia 6 p.m. anga ile ia na te mai ai ni mata o ku matu lang fa pena ke lo no tu ina foi runga le tato Spring ia ole fasi silanga na le sa tu ina mai ele sunga ia julepa fa te sua ia masui foi o le mafutanga manisi foi o tatou Samoa na California fa pe foi o leke fa funga mai ai wa te mo te mi mo wa ke ia lua ni mafutanga fa e po le ali tulanga o ia me se foto ta penanga wa o le lo mo tatou sisinga fu a California la tou ia me se foto ringa malo ile malanga mai ale ba nga fa to le to Samoa utas ia mania le afiafi i le address le utu ina tuilunga e afa pea o whairo mai tātou ofisa ngai runga raka ku ia na utu ina tuilunga ia e te afio matala au mai tau le ono i le afiafi o le asorua next week e le o le asorua tai au not tomorrow mo tātou le whaikau aso fo i le tātou i Amerika a le se vai ngai ki fialo e singa u steak ia e le steak naitina whai na le Manhattan ale tui sa mau mere heteni na ile solusu mere no you like solusu mere no you like ya e amata le afoli ma le fiafi ya mafai na le midnight aso su mere no e le loka unga propengana nga boka le lo ke le ka ki mi fa America ya fa talo fa tu il hotel o tato se ya fe mela tala le oh ke tato tu bo malolo a fo i ma tato malolo ono fa tu lo orile ia isi fa moi o le pitonu o le leo Portland i Oregon e le aso Friday na se i mavaine ia mataritarie e join mai ai tatu tam le to fa e ia le upule wo vai fa nga da wori ia le sa ave se marka ko fa momong alo te vai tu le ai fa nga me le wori e umala join mai le tatu au popo mai Samoa mi se fo i to fa tu vasa aka Mr. Elvis Modi. Ia, se fai se tātou whasoa ni nisom tā upuro tele, pe a mai a tātou whasalong whapisisi. At people by own island craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project.
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaua pere tātu whamitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo abano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Humba Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Joe fa talo fa tuma Joe fa fero il tani mo proclame malo lo basani le dei bango le via fi mo ki kilo lo waki ina wo tele titi la vale a force furu le po au te lo te ele a fa ole fa ya ma to dusila te ele a fu li mai Samoa ai te ele a fa so stemi le vet pulio o stadi ile dei bango le via fi a fa pe le fa e join mai shen tato proclame to ina sa wa to ia tato be vai so se mea yo ia tato pro TV ma to ya studio or kalanga le ri faula no foi so o fai no o malava maso papatiso ya ile so for the male alo maranga pa ia pa tai fo yo se ava no mo le ava no nei Utah e tu ina tu sa o le tato por Colombia le tauta ya e vai ma ko sponsor pa Utah wa ese ka ko sponsor nga ai vai ma ko sponsor pa Utah ia o le Pasi and Cocos Enterprises anga ta foi lea o Bishop Brown and for the tours takeaway ima go wa patalo pa pitoa tu la vai le fio for te tai o le maftanga Samoa i Sierra le fio nga leota Strickland lenga o le wo pisi o le mosita va no lo fio nga leota o le maua o le fo i te tau malanga i fo nga fo i mosita to tulu i le pupu nga fo i le tuaro pa te le tuaro se tama programe fa ya so le tuaro ina ia awari tia fufuanga o malava be se fo fata penanga fufuanga fa ainga to seanga ona join mai lola ia lea o le sunga ia mau po o Korokota po o Moon po Rocha fo mo le i ro ko so le dide la ka wo nga so o Samuel merkero passport merkero ku si fo la ngata fo lea se te mito ai tau no sa le fionga le falo longa le fionga le lope mete sila va po il tato tamo copy io lungo il tato program ami se foi pe mai ir pin corsunga e visi po tivas o te mi join me la uso pa fero ai pe le o mo le no mau ai le pa fero ai sunga ya mau au te fia fela o meno che fai por calamel tato studio le i nei Utah o que kiro fa pe le fale le fa sanga mai ke au e tu sa para pa pengare lima la o ka o le Mavericka center o ila morsi le fia le tu
ao mai me o ka longa wrestling mo pi inga pi inga fo ia de karangosi pe au fo de pi fa ro fo va ki ole vi inga ole pi inga ole pi ai ole pi inga paru paru ba ko pi fa su paru ele se ka mo paru ka mo va au malai e ai la le fale kele nga mo si fie sam tore ono se fa ai mo sa la wa fe ai sa wa mo me la ula fala le o ko si lam aku va ai la ula fala le kele nga kango le ya ka ho yo so ingo rest in peace and rest in love ya to ino sika na le ka mo fa ula longa ka rio Roman Reigns le la isa wa ula fala le na o le tele yo le fale mataanga ai ta te fa te ho te o me da uri e jamo wala ngai te o ise me foi de ise alam me pena wai le mo mia me io le o savari tvaria ka ngo foi e ku ka o mori pa pito oi ya pa pero ya tu le wa sa o aro fa e mo nga ki mo makangi de le se ko felo pula ngale la fa ro ai no kam foi maka ya o te fe fa lo an o le wai lungo tanto por clame ya le sunga ya mun ia po o le tato failo i sa fatonuina e ese upuia a leo te whalongo mai lama. O lea lava e whaongar pe wha. Ioi. O se maenga o matua i langona. Ai se ere lea arti siringi ar failo kusi. Po iese ti whafonga whakalai ese mai le mele na matua ili ora ar tato program. Ai tato te leo manga lea. Whawhero ia tu leo so ia mau hunt. Ia live tu insa o mai se tato officer. Ua faifa malama le fore o ni. Ya, talofa ya te oreuso. Ya, whawhelo i nei vaenga le fiafi. I lau tau whāra i malai, ia po lau tau wha asiata, le whafonga tātou porklame. O le tautaya e mai whi au mga luenga o le aso. Ia e le ngata fo i lea. O nai whanau sa whaatasi atu ia o onga. Leang kua le kasi au leo tautaya e whaatasi mai mtangata whainga lupon. Eoi. Ia whawhelo ia kuia i mā lo lava lea o onga i la lo ngiura i kai kaulanga. Ma lo le o nga lungo pasi ma lo le o nga ma uri mai lungo karinga ya fa fe ni vai ngala fiafi ya fa fe no ai foi asia tai nai wo ma pa anga al tato por klame o le tauta ya o lo o ma futa mai so sei tu le la rola ele ngata sa monei o New Zealand Australia ya ma ngale ma lo kele ngale ai ka ngoi lo pukenga yo ya ai o nga ku langa lava i mo meu foi ngeile ile ka ma fai lava e ko fa fo ile langa fa sa mo nga la nga o ma ele sa ki po ele sa ho se ulo yo nga sa wa ngai i pepa malanga i pio na masani yo fa fe lo i nai fa fe nga mo la to fa le tua wa avele nei por kalame e fai malato wo ma pa anga i to tomo mauta malawa i so se fata fai taulanga i so se tu de la rang fa fe lo i foi nai ma tua seta pe o se fala o le mele ai a so le ma or ko inga ma le lo makua e kanga o fa nga de wo makua is fiva la yo a ku ku yer pen kolo ai fa mai ki for tata ya sei ka ko fa u kala ye o le fala au le wa kapa ye nai tinam tama tua male malo la tunu ai o mo au le yor ka ko o fa nga wenga i ka ko studio ni sina ele au le yo so que lo po ya fa sa ile au le yor la wo ia ma tama tai for tato Blue TV yo ai pe wa avere tauta ya e o se fala au a foilea pe o se pena tolo ia por ar fa sa mo la kama yo le fala world pena ya wa kama ka ya wa aso ya ka fa ku le ko inga o sa fala au me ki nga mo le papa yo e fa mai nga mo meu asmolo ya yo ya ko sa nga ka mo ya ko nga fala au ya le la mo sa we kai ka ya ka sorry muria awa ya por pena to ai se suma pena fio nga le di fo mai ya por sa ka ko ai nga asiata e au ngo fa mam la mar va nga le ya fo ngai i va nga pe ona sa no mai fo de fono e a SM pa bo mo la nga sa wa la lo le ka mai fasi fo u bo le nga ve se pa le mega sa for your eyes only o le la o ke lo por me o por pe makasila ke beseme ya le la o va pe o le me la ngo ha fa ngo ko mo ya le la o ka loi bo ke le morning me le silo makua mai morning pe fa yo ai wo kalia ma le anga fa fa
Io, ia ai pertulanga na fa felo ia tule mamalu le. Ah, le tato o fenga luenga le Blue TV. Ya, le wanga lu atu ni sila. So ke fa ya ko le mele wo e ka ko so le Blue TV. Ah, sorry. E vai ngai ke ka fa mai ngai ya Amerika ngai ya fa nga solo ka ko por kala mele misi. Ma lo fa fetai ile awa unanga. Fa fetai fo le sunga le di pule ya fu mono. Ya male mamalu la fenga luenga. Ah, le. Io, ya masita mo fenga fo ya. An nei fa tava. Ya, male sa ola inga sa po atonu titi tau no mai sa. Ya male sunga ya Elvis Molly. Ya, pero si fa fe lo ile mas talo fa ni ba la fa fi malanga fa lo ile to fa vai mai. Ma lo fa tai ile sunga mau. Io. Wa e sir mai. O ule o fuina o fu mo nga ka ka sa we mo rong 16. Io. Mo rong me ka o le green card. Ah, or the green card. Nang ko nga fa ya male accent. Ah, green card. Ya. Ilo le mai ofu ai va pera fu de ka fa ele mo mia ele mo me fa penga ni le ra ye fa mar pu ro le nei le le au te fa ngai na au ke sa ngai o ke sa ngai yo le e lo o ngai sa o o ke sa ngai lo le ya o e ka ka ni ai fa mai la ye le fa le ye le mo e ke so ya di ro ke fa ya ku io o te sa ele matutua tele. Le ia siata nga wakala me fawao o e sau novoi. Ele karosia o ilo kai kai ngangi mele le ai ilo kai kai ko nga o ai ko ngi me foi nga ia ka fiola. Le ole mele e ilo ai oi. Ole minga ele matutua tele ana tamiti le ilo oi. Le ai ka mo e ala ai. E matutua tele. Ai ke le ala ngo mai fai mai mai fa mai ona la tu tama Europo o mela le o ka o mai kamai o mai mau yo vai o ye ma pusi o kubi a fa mai tati ai o so mai la kokinga fa mai ai o le Europo o le a makale ano ngai ngoa a o le Europo o ko e makale mo o ngala le o ngala le ese ro ya peda mai kamai ki ro fa ye so le ale o le ya di ma ia fa tai o lewa sau no foi tu so de ia fiafi ka kalkreria ka mau po ia ta ai e fai la tala le mai ai karfongia ia o sau i siero a porlen la le fai sau kala ile tele foi o ila tou e alo no fai ki o io ale to tele o ma pa anga tatou proklami TV po le tau te ja e rungo le tau tua le Blue TV. O wan waku le aso lea. E wha solo mai ka maroro. E fusi au wha whikai. Wha mai malo a... Ai a wha solo mai la ka mai kai. E fusi au wha mai. Mai mau e pe anga sau mamau. O wha pia. Ia. Ele alo sa ngo oe. Po e se mei kua kua mele a lenga... Ele e se mai kai e fusi au wha mai. Mai mau e pe anga sau mamau. Ia e kaure pisa po ingo Elvis. Ia e mese po i sa ole ainga sa o yasil. Ai pe kaure li fa ka mai ka i lo sunga. O ye se ma fuanga. Ia fa fetai asiata. Ia a tonwe. O le wo mai ka winga ku langa ole. Ole fa mo pe on e malanga tuai. Ia wa makua i ole mianga le wo ye ngede la lo lang. Ke ranga wa pe fo ke ru fala ngor ko nga me anga ye o nga le fo e la mo ru ya tono Trump ku ranga i fala wi lo wa le fa nga pa lo ka ne mo nga ye malo ke le ya pe o le menga o le fia fe no i sa wa ka e la ke va ya mo le ya fo i ka o le mo fa ngor ka pa le fa le nga ho le mekton ya ma ko e le ku sia ko le ngor fa nga le mo ya mo ma ya wa fo e fo ngai le fai mai o le mekton o mausa o ale ngor fale ai yo ahora tu langa seta sei ko se vai ser o kango ko sei o ko kango lima ko ai inka ke ki po le ase o do ke vai ko le iso fale ko le ki le ele ka ya nga ko so ta tu la ya yo e
fai le to fai le internet ma fai ore vidi so o tu ti oi e te mi o le fai ia ia fa boy ai ole tangale na pe ona tau fai mai le sunga ia mau pe tatu office o usau i Portland so le e pa wale o ka e sa pa di mai ka i o mai pa mai ke ala mo le sa wai mau a pe fisili pa pe na e fia po sko kasi des nanga ta fia ye le tu ia le maro le tu ide o sko ingo ko vasa ia la e fisili me ke mai o ko vasa ia ri o ma io fisili ala pa mai o te ri do o ko vasa ia ri o ngase sko ingo ko vasa o ba le ai o kam ma o si ma ro so ko vasa de e kama fasa la ulenga fora ko vasa le e kaupole e malo si ana ka malo ai mo mori la fa malo mo la fa tai au tele ses male committee fa foi i Portland alle tato fa mo sa mo le sa patu in Australia lo sunga tama tai fo mai Dr. Jacinda ngale ia ai mai se le to board a job le to committee le te o loa ia le tau sala po le to fine fo ia tomatine fai o ia o usa ia Protestanno there you go ai mai se fo ia sunga le i ti akono ia Bernie Protestant ia ma oi so ka komiki sunga fa fenga Pastor Payne Cecilia me se fo le feunga le Thomasina sorry pardon me uma me di mai me Thomasina o kinga me ma fo o ese mai si vai o ko e o lo ma fo o mix up lo ma fo ma ko kai ni ma ia me fo ke ro ka ke feido ia i wo pa anga tatu Thomasina and her husband Bernie po ole sunga fo ia mis o leo fai malanga tu leo sunga fono ina America Samoa ile kanana fo e kalisi kanana fo kataro fa tu au su fono u malaba ngatara ile e fa maro longa le tua o to dia le fala male apulu i to fanga o lau sunga fa feringa Pastor Payne Cecilia alo fa tele tu pe fa tua lei male no falo le ngate le onisi o matai ma organizers le sunga fo fa feringa Pastor Reverend Yona ina i Portland po o nisi o whawhenga fo ina i Vancouver, Washington sunga whawhenga roha pito whanua tongi ato whira ele karesia sa fitu fo komo whaia ma fo sunga whawhenga i Puni sunga fo mai lea o le whawhenga le doctor fo Puni marfretua o le sunga fo mai i le au pepi talo whai i oe manisi la fa fe nginga na ma to fe lo ai ma ftanga ma tau tia le fa mo ole moli mau mai committee le sunga tama tai fo mai sa organizinga le fa mo ma le la to committee ole lo na to wai le now se fa tu la tala le inga wo usau ma to fe lo ai ma usiero ma le o karfongia ai ma le e ma sanginga fa imi singa fu a Portland ele la to mau fa pela ko ai o the first time le langa le o vai mai wa fa la wi lo tsa wa no fa tu le I think it's the third time o ke mi rongo ko fo mai la yo na tanga ai a ko fu mai o to samo e pi i ris ke o Washington ma Oregon o io te fai lo do o ma kwa ke le o le ki o fa ingo o le malo ke le America o lele e tau tera no mai nei tanga John maftanga fo ia Samoa i Seattle Samato fido i Washington mai le ia seta pe o kai mo ale o vai langa le ma to vai tu le fa la ro me ke mana mai o vai tu le o le tala mai si vai ngal committee o fa to do le ai ina o mai ala fa mo ina so for o ka se o mo le paka o nisi e malanga ko ka yungu ka lima ka fa ka ko ru kula drive akwa ona ole nau ta ele ngata fia awai il fufu arfio oxi ma ko felo now o wingo la utala lo te fai atua o te le fai atu fa so de samo awanga ia ke awanga ia it's not about me
Ai e whawhitai ai leanga le lei o le tu. I le so o kanga e mawhai ai. E se ngi whakau wa ama le whaaso. O ngā whaamangu ai ngā i loko maanganga o reko kihi. O sa moa i le ngei ua ke rope. O ka se langu. To a tele o e na mato watu pu e mato wata mato whailoa ai. Ngā sangi ma malanga tua. Se e lato whailoa i ngaka. Le urupu o le hengi asiat. Whale mara. O nisi o tau ainga, o nisi o wō, o nisi whakua upe wa. Whakua upe wa, ai le isi o mato rungu se tupai no mai lava. E o mai o kara kiki o kao. Oi, e wa ai kengi a kama. O ki kaure ka uagure e suafo se o so tau maroto. Pe vai ya. Kengi la kamalo. Tu lo wa si o ko fere. Ngo vai o ke ro foi o ka. What you see is what you get. Ele yangi ka ko wa, ele nya u hide na agenda vo ile o ke sawa wa ro funga. Atule wana wa kele yor menga ro ku ke mingi. Ha. Or kele yor ka fu ile se a ruma e se me ke vai mai in reality. O fa ko la ma felo, fa tai o ma felo mi sunga to baloto. Ia o mo wala wa tala wa makai ka maro ya pa ida ngolon to lua. Se fa fe kai ya ki o e le farku. O tau maloto e le se tangata fa ingo fi. O se tangata ya tamai. A wo va ina ra ka pa wala le suinga tele wo ai se o se tau maloto. Le asonia. O kau eku. E se le matau tio le mai lo le nguru te vai nei. O kau eku pa malo. Ya va tu la ya. Pa mai asa wa ai mai asa wa ai ka fa nga se o. O ko vai o ko o lona fa le tua ai fa mai asa wa ai ka mo. Ya pa ta lo fa tua. Mani la va to tele mato fe lo ai fo ma sunga ya po sala. Sa lima who else? Basically what in morning of holy to ina malo. Pas to le ha mute mai kung tu vasa ya o mi le mute o le tanto wa asipika ya ai fai de lo pa el tanto wa vai o i tanto studio help for too long o tato mics fa mo le ali tato vaenga le ngai e kai mira o la nga mai le tanto o tu ale la nga ko ya ui le o la mai o michael o di ia o yo le ya tai mi ona fa fe lo ila ia le sunga ya mr body le fa mai nga o ke pe ia o kai fa wor ko nga le ko kuli fa ai o fifianga na le loto ila o malanga mai mato fe lo i mano le tu le la o tu no mai ne yuta mato felo ia manisi fo yo le tunu o le ua ia so mo le o le tele le fa malo si au so mo o le amato fa so ai mal au so inisi o issues manisi o vaenga sa o wa ina mai mato felo ina patalo fa tia pasta mua io sa mato felo o ki sa vale mai fa fo mal vale le i wa tonu o pipi ile keiti le va ayuta so vale mai lo mai le bridge fo ile ku sa vale na sa wa tu wa tu tono mala vale le tau fatali se o to fine na ma to fine ya Melissa pese sa ma wa tu ma to lua awo ke ya ke ku fa pe o se Mexico re e ko ingale ta dese yo si ta mara fa ka ma ya na fa ka ma ya la kala ka yo mbuvo America e mo ya foi do ka umai e ke vai ko sauri pure le na la ta me object na la fa la umakanga ora umaka foi mai i sia e o i Portland i sunga fe auto ina malo loya pastati o ke ia so mai tanga ta foi mai asiata ver ia a veces no mala maka ale auto factor va ayer sauro fusi ya o ma fe la mai o lo moa o pasta moa io o te sau mai sia a o lefa to amato ese ne Utah o ngama ko ia they're about to leave Utah la lao ese sa malanga mai i fatuino la to ecclesia assemblies of God in Utah o fapia
fio lai tangata e tala no mala e lo fa fe e fia tu na fo yo proclame fa soa tu ole vaenga le nei o te fia ta wa tu sa moa a o mangua te mi ye ri fa fe lo ai lo ma to o va ale wo va ye tua sau no wa to ai to ole mero ke fia ka wa ku fa nga ma no sa moa mai se fo yo to te ta o ka ngaka Amerika so fa mai ko fia se lau lea ua o feiloa iai mai faafeagaiga mai makai mai falekua mai tamaitaʻi e o'o ai nisi o le amalosi o Samoa i Amerika gei o ka o kae se faku le aku yes o ka o kae se faku ma se alolofa ia tou te selesifia ou tou lau fionga le safaapito lau fionga le suitaʻitaʻi suipania lau fionga te fono sunga lau del mali toma o tou umor kapeneta ma whainga maro. E iai ki ngā mako whaasoa e siero. Lau de ka ua lako sua whae mongi au ke le oringi au ko. E kala ngoa mai male maringi oro i maka. Ua whaife ka ngisi na mako whaasoa. O ngā o lako loko i Samoa. O nisi o nei tangata wo whairoa iai. E pei o whare kupe ia le whanti ngā kunga ia. Turo. I finally met some of them. If not all of them. Ole siki ngā ia malingi alo I matamala na whaaso mesiat. They have no idea. Io mako whaku mau mako loko. And now, let me tell you something Samoa ma whainga maru. O ka ngaka ia whaaso mai, e do ngaka reka whao vale ngai Amerika. Mo ia au kala. E ole privacy o tangata ya leono ole ta ua tuana I tangata ni. Au ka ngaka ia moki whalenga ma ngau mai asia au ma momoli mai lo lato whina ngalo. E whai pesimis. O whai whale moku. Whai properties. E ngai. So e leo ni ka ngaka tolo na ni futu ta whea ma ka whea ia ma whale ango. Manga ngaka reko ki whapea mai. Au ko ki poko mai fuan ma ko whainga mano. Wana ngai e ia o ele ki mofo mai. E ia ia le ami o le anga lea le whai oi. Ia. E ia le olo a. E mai se foi o ele te whai ngaruenga malo. O le sifi o kou o ma fau whapea. Wha mai au ko ki pisa mai rango ke leilo. Leilo nia. Lea era ngā upo leilo. Se whatoa lau tala le. Wha mai kala resi koe inga. Wha mai le kala resi koe inga. O lau mentoa. Ia so ia. Ia lau ka ua pero ma soa whailangi fōlau. Tasi o toi ina sa tele no u. Tau buli e fo ima. Ia na whaato whara inga. O whaifo na ia na whaaso e usila e temi no o wifo. O le fionga le niu tau tasi o atua. O le fionga e leota atua au ale. O ke mga kuala. Le kala leo kai masani nga whai le upulea. And often e whai e whare uporu kala le. Whamai. Se o fiar kura whale ka mai e. A whasoa mai e. E le ave o manga. Mai e. E ave anga I mea e ka whiofi ngai nisi mea. Whamai whisiri leo a leo ka. Ora whisi. O anga mea ka whiofi. Ia. Mai ora whisi rea le. O anga mea ka whiofi. Ora kati. Ele se mea. Ele se mea. O maa fuona ufa ia tu tala le. E whaatu se tusa ia u kou ia kele nga fia la fo mai upu lea. Ia mātou mana I tangata ia tunu I whafore whamai. Ko kele I loangi mea I lea kuhungi. Le ai. Ave ese re kala ngā walanga. E nāna tau tala noa whapena. Lono winga ia tangia mai. O tou e ngofo lea kuhungi. Ai le mana mana. Leanga e iai Samoa. E iai le kangaka e mawhainga e ngofo lea kuhungi. Ai lai ke le iloa I lea kuhungi. Ia. Le ala le o mafua ila utala le utupa ia tumara whaaso. Au, tato watu roi whawheloa ila uso lungo tato porkala. Oka o kae ni fatu o nei tangata mo le atunu. O loo lato whaawau pea ma o loo ia ila tau lopa pea. Le nau nau tae. E whaawau le whainga o le ame o kongu. Ngā pāua lea la wafionga fia mei. O le tamaitai pāre mia. Ma la wafionga tuala poni fasio wha mausiri. Sunga la aulia mari toa ma mingi ska ma lava o whainga malo. Pāua lea o le mea le mo mia e tangata ni. Whaamule mo. Whaia ia la mi o kongu mo whaile mesa. Pauanga. E whaawau tatu whasoa.
ai o te fia fai lo ato le ua maua ma fi so tainga male to fa dui basa o le ua fa lupe o le tamama tua i lungo le nei to fa o te le o te le yo e lava o le upo pe fa se poi foi mai o ri ia le fa o wa upo nei a o man fa to no ina e se fa mo nga tato por kala ea se o lofa swafo keriso o te fa felo ia tua ia te o e le tamama tua o le ua fa la no ma ave ave e sili anga ia ile por kala o le toi ina pension no lungo le tato por kala lau sunga Elvis Moli tu basa ma lor so i fo mo ma langem afio mai tu basa pa mole lava se to sia ki fa po wa an mutilita langa lo kero lo na tu nei ya fa mole lava o tere o lo na tu le a wala ngo ya ia nga le wo lo la nga o mai uta ma Amerika ya sa no mai pa malulu waktu ia mera le nga insigne o fa fine le la wan sambo ai malai le posse lo insigne ia fatalo fatu sa moi la fa funga le nei tu la fia mar vai ngale nei yaso wa ai okay lo o ko nga America le na wo po ia good evening America ia fatalo fatu la to fa vai malai siata ia por fatonu foi o tato por kalame tau ia ia malor sai fo manuia malor langi mama ia le ngata foi lea ia watu fo fatalo fa pa ia maru se tato nu iom fai foi ona sila mai moa ir tato por kalame ir ne fiafi ia malo lava tau peau ia fatalo fatu per ne tu la fiafi ia ai ke lo pato ke o titi ka ngu mai si vai ngor ka ko grup ia ka ti tau foi fatalo fa langa le yo le tua o na o tu dia tu mau tu foi fa le mai ia la top up ioi le ngor mele maua e sere telefoni lai mai ala fu ito fi mana o yola e malisi telefoni o anga ia ama le ma fu mus o anga eu te tau wai tu pasa va ve amai nei America le anga e mana o le i hola uma me e mana tu hola mai ya ai o la oficina ku vasa o la le me we fa ngoa e o mango e o fori nga yo tu vasa masania ina te me sa o mo pro kalame o e se me ocupo wa pe wa fa no tu ia ke le lava fale tonu le lo ma fa e lau sunga siata po lau tau fa tato tai o tato ua taru lava ona tango de tangata fa leanga fa tusa o tina pa ia maria pa ia ia leo fa no ia le nei tulanga wo mai ai ia e te tonunga ia kongo la ngar ka pokalame o le vs yo fa no anga ia o se tari popo tu le tu sai foi malau ai le se me fa ngo ai la mo tala tina le ai ngala le lotu le fondo la vai akula le kongo loku ya va ku ya amaloa ya lo que fia o le te fa tonu ina tina pu e maiona tai me ferro ye samo le ai la o anoia o caminho mai vidi mai ia fa o e malo nga inga a ke koi popoli wa foi mai foi ia o ma foi o caminho reva ia ya lua ia peole alo ia o le fa fetai nga o ma fatianga o le ye fo mai lungo tanto proclame na le ala ino o fia o to mai walanga o le fo mai o le scientist ia o le vai fafo ia ma une fa tau te ya tu program fa vero il fo mai a donu na mau fo ia sunga fo mai ia a sila ia le ngase o lau sunga ile vaso fo ina te nei de tu lango lo le fia i stasio so fa ia le foi lana ta o tu me tau na fai e na eu ta fa ngai pinko tina mai fa pena a le foi auto ma wa tu fo le foi ia si o ngase tu langa la fo ma fo fa de va ngol ia ala fo pe fa ta lo fa lo sunga fo mai sila ia po or sa ora in sa po ofio mai
Ya taro fa siata. Po mo mai siata le. Tam fa ya ki ne fiafi. Ilia lele. Taro fa siata ia po lau sunga president Joe Biden. Le tu la fiafi. Ya nga e vai asiaka wa kula ko fa vai mala. Nga e wa kula kau lo le meanga pese me ma ingil ka lingos ko ingo Donald Trump. Ko va ya kwa ya. Le wa kula. Ya pata no fa tu le tu no le ne fiafi. I le fa foganga la to fa le vai mala. Ya va lo wa tatou. E va ya i le ne fiafi. Fiafi manuia i sa mo nei ma o male uso ya mau. Ia se tatou uso matua ya tuivasa ya mori mari e tuatsa fa mtalanga le fiafi tuivasa wa langona fu ile fa pole le va ya tia le uso matua wa pe ya wa ya le me fa le tonu ya le uso le fiafi tuivasa ya ole matu te fe ole wo ulore me la e la laili tia nei so wan watu na fi ta le fa pe ngai ya sala le Faith City le i fevo i no fo sa ya o la wo mo wa o ina le fa mo tu i tia mo lo tausi ya wona te pole o le tele yo ya ya sitina le ai nga se o se taimi ai o la ule na mo li mau asiata ma le usa mau ma le tato producer le nefia siata wa la ngona wa ya le swinga o tato uso matua a tivasa me ale ngo fa ya ko ya o lo ka alo wala e ki ngal mo mo fo kati ya malo la vale le soifo mo le tu la via malo tato we va ne via fa funga le tu no alo tai ya ele tato sui ya mau langa ole tele i sa uno fo e tu sor to to no a me sor ngase malo ele o se ngase mano la e se ngase mirpone io ole tu langa fo i le fano fo se ai o tamamatua ia me se fo yo o anga o fai nisi fo yo o le wali ia o fai mai tina pa ia fa tu so tina pa ia sa o mai mau ia se fa ora to tonga mo tu va ser ne fiafi Ioi, mo dia le nga fa tai ne ia fiafi o feiro ai foi male ia malo uso masanga ia porto populacion europe matasila ia ole ulenga foi tato motonga ia me se foi le vai foi sulo tino ia le foa ui la vai na le o va ia le tulanga le malos ile tama fo ia pole uso matua to ina ia tu vasa ia ai ole nganga fia ole vo vai ku no ka por kalame mai o te taliton paulo le awala wa musu ia tu vasa sau ia ina ia mau se fuala au le label lo na ngase ole me mong ia ole fiku se fulu pasenga ro ngase tu vasa ole malanga mai ai ortinai ile usunga fono i samone ole todos fulu pasene ia pe ortulanga le sa tata lai foi le usoma matua ia levo fa fonga mai tu vasa ile tu ala lo foi sunga le di fo mai ole menga o te tua ia foi le sunga le di fo mai asata ia o te tua ia lupe matasila ile tuai ona tau ia tu vasa ole me foi le haru fa amaka aru ko kasinga ia fa fifero ngam ma fa ole haru le pinko e kuai lai kiki ya langa lele ya kose rua vaso kunga karua kunga kuaru ya tu vasa pinko ale malanga misiona sona faletua ia me foi le mo ya tu vasa lele au mai umol porkola no tau sanga ato nga fua kula ia le yo nga fua la au kai pe mo fa nga fua la o mo foi le Lepo aku ya kangorora yo lo makua ku fala au ko langa mai container hoila. Bala au lo ka mai ke vai fala au yar ko i. Lela. E fo ya lo makua le fongor ko miki ki nganga we. Son wa maka le sa o mare ko fo ar ko i. Pe mo ko nga me fo le ngo fo ai manga mir ke mai le sipi. Ora tu langa wa tu po siata. Bo alu mama me fala au ai nga fo foi. Ya me foi la le mo le yo ka le ngo fo fan. E fa so le fala e foi ya lo makua wa se va que foi la fiafi wa makanga pe vole mausa fa ko ole mele afa pe ole mai bo mai fa tu basa ya se lo fa to ina se lo fa ko ke va ko ya tu basa ko mo ole mele ko ka le mau mai sa fa i ngole ya aya pe o se tu langa na ya ngale leile tu le usunga fono fa tu ya aya tu na tu va na fo ya sta ke wa tu langa fa le to ina malanga fa lo
Famon Ya, lava. ila ya, Famon lava siata pe mo sia no sui. Le o ai se so me fia fa ama. le ai o le ai o o se vaenga o soani. ia sa ko mai, sa no. O le vaenga lenga sau no ai a fo mai a sila. O ai se ale me wa lo su ele me ngo foi lo ko lu ai ore. Oi, o le ale me wa lo ai fo mai su ele me ngo foi ma ko ai. Le ala fa fonga mai sambo. Ia awa ngai o se si o lu ai ore me le ma ko ai nga. Le la vini ma ko ai ngai pam kala mi aru vai me a fix kabra sur po. Aru whakanga moi awangi a waku whai lai mai. Ia uma ye sa wa kere vai na urupo ia langai. E leanga kere ngai au sa urupo. Ia. Tata. Oringai o kau keke wha mai e alo e asin ma ko ai. O sorry. Ia ele lai ko nga asinga hoi lai alu le whare lai umara ai. Ara ko nga asinga hoi lai vide e whekau i mai i au ka whore o mokonga. E whaale ma ngai a la foi le ai nga me foi ko o mai ko ve lo ai ko ki nga ko ero mo ko nga singa ya pape Wanga ba tu fo ile fa fonga de tunu langa pe am tau tau e sila so tau e so pa si langa o kere ki le ya ko o le se o tau langa so mo mai po pela ya ile ai le pela fo tu le fionga matsila Pa tai tata. Ya, le yo le po ngai yo wan wita. Fa amala na ma toi si o so matua ya tui basa. Na o wan le vai no fo fa le stasi e kale sia. Ai ia ole lano langi le. Ia e la iti ya si o tato watu no. Ma ko kali ele e fa alo longo ma ya fa ta ro fa tua ya fa sa valu metotisi i le faith city le i no fo. Ya o inala na ma fe no ai no masala. A te fa mai introduce mai e fa sa valu. Sila. O le tua ngane le o li tia le tausi o tui bas. Le fa fea ngainga. Oi, ia o le lano langi fa pe woi ka vipe. Oi, o le wo noai. O lai kare kausi o kui basa. Ia o le tato uso matua. Ia a le la usa no mai le uso mafeta lai. Mai tui basa e saanga o kungiru popo yo. E kakau nanga fa alau kele le kau le saunga nga kui basa. Pa fea la pe alua kungele isi uru popo o ia ele o kako vaenga o ia yo. O mana tua le vepia wa tui basa. O ia asiata. O ana na file lot. Ia mana tua la o le awa o. Na lo ku la uma bo le wa ngalo ia ia. Le fa pala nginga o le melo tanga tanu wese. Ia la uma ma ngai ia fa pala nginga ska mo langa la ngo so fa po se pala ngi fa pala ngi fa pelon ko ro. Fa preta ni ri fa ngalo la uma ngo le ke la uma ingi sila. O so ro le fa pala ngi ska mo so fa po se fa mai. We are one. We are one. Wa fa sa ina i tātou e le atua, wa fa ona ina i tātou e le atua. We are saved. Manga kua lorgaka. O ka kou ngu ese. We are off-site people. Koi ngā mea ngā kau kio e. Wale kanga kongu ese fa mai we are off-site people. We ngā wana off-site ka kou kai lingi. Oi. Ya, se tani le asiata fa nga solo tato po kalame si uso ya ti basama tato po kalame de. Toi tasia o manatu le. Le wo mo ukari. Le wo mo ukari aku le sunga le fo ma ya sila. Ai so ukari aku le sunga ya mau. Le mele ka wangi la sa le so uso ya so le kiki ya mau la alu so ko ro de fo mo an ma ko karisia. O mangkuari si ko ingangan makuai ngai vaku fa amar fa fonga la ku ko ingangan makuai ngai leanga si ngala un ko lalo so sem kai pusia la amaka foi le f por ala vase ele ma fainga pronounce ko ingala f ai fa ngala re ko inga foi ya longa lau foi le se tu lo le va ngi fo e fa kam foi fa kingo mai le upu le fi ya la kur ko ngale aso fa kulang fa nga le se me ai fa a fer kinga la inga fa machang vanga la le fongo le karisia ia ko la kur ko inga sia so fa fer kinga fa mai la le fongo la fa pese ikara mer ko inga kongi lo mana avenga lo fa mai songo wale fongo wa songo ia mera le mo fongo so o lo kale vai a ko e sa ro fa ko wala vanga songo
Ua, au fautua ina le fai lau tuisi o le mota. Ito e ilo ilo leia, e le va mesia. Ai se ito e mai le leita, mai al prokalami. Ia, wha maunianga ma wha momonga upu ia peo ni upu e tauna tu peilunga. E wha maria kua siata. Ua maliu si koe inga ma kou a inga e ko iai. E wha inkala ngo koe eri. E mai wha maunianga. Ia, a sa ta mo sa vanoa. O se Tau no mai maua. O le vava ai aku le. O le vava ai aku ko inga mafukanga le mafukanga. A fuinga ia, a tui vasa masiona wharetua. Se sa o yale le silo makua ngai ile la o hoi mafukanga mar ko inga. Oi. E fe siria ko wa fo le lo makua e pi foi le fa aluma mangkala. Oi. I fa aluma mangkala. Ko le ya nga wo voi. Le lua mafukanga masiko inga o emisia siko inga o fa ilangi di fo longo. Oi. Ava mbele lo makua e. Yo nga ko inga fe siri fa valea. Le ko inga e fo ngai ko inga mafukanga ko fa alma o mafukanga mar ko inga meno ke misia ya se la mafukanga wo furfuru oi o le mafukanga o makwa i pula vea oi se vale me fa kusa ya yere e fo ngai e lo makwa le ko inga kulanga wa ya ile mafukanga le ala kwa bea o ko inga mafukanga nga le yele mafukanga tu basama ma fo ngai masiona fare tu o se mafukanga o makwa i va la laka mai ai longa e mawhai e whili onga le peki le mafukanga rea. Oi. Ia peo si toi papai a luen lewa ngala fiafi malanga whanua. Okay, ia kurka ko mai nga e awa inga salar ka. E awa inga e awa e sawa. E laur ka. Asiak. E sawa ai. Ia. O sa nga mau. E sawa ai sko inga pili. Sa mai a pili. O Yosef vat fai miki. Ja, ale sua ni. Ale sua ni vanga de vivi. E to te sira fia auto. O le waki de o ke waki e ko. O si sira me ko ko ro kema. Oi, so. Oi, o le waki de. O ke si sira mai. E makau kia le. Kau kia ka uro. Ai nga fa me halofa mai e se kangaka ia kia. Lau e ka ua foi pose ka mai kai pose ari. Nga fa me halofa mai e se si ngā ruhue de administration a Donald Trump. Iyo, lango lenga ka kua e rupe matasila. Le mea lenga kupungi. Tau te sila fia o tau le history o le mea nei la umalanga pe ana fa pe e tupu mao o mamo. Iyo, aore kaimi ua leo ke malanga. Ao I tau te sila fia. Nga o sau ma mai le fa mangu yanga o le nganga o le tu. Ia walanga o kei roa o tau se asa o ni lotu. Ai o mai o le mea o le nganga le ana pe e fōringa mai ua ke ai le vaenga nga ku e o ia Trump. O po mongi a lea ma lea. Ia, o i nei lai le mātono nofo walanga o nei ai e Amerika. O rupo koe kura i ka marua e whai anga wha awawanga anga press conference ma tūlanga fo i anga public appearance fo i lele awa mantua November. Ia au te ilo matua whate ia fo i o tōwina. Ile ina ua pā atu ma manu atu le tala. Ile twaenga le sa tūla i le asu tōna aso. Tōna aso kongai kongu. Lena tupu ai le wha lewe lawe lea. Ia e ofo e maofa. E kasi ale upu e wha metalai. O le miracle. O le vāwenga le menga kupu. Ia wera e ke fia ia Donald Trump. E ke re fia ia Donald Trump. O ai lava le whafonga mai to tilo le pukalami. Wa e le o kangaka uma fia e sia ho i a teitai. Ai a te uia e pauanga o le upu it's a miracle. E le teimina tama i te porto ina. Lai wha uaulanga kaukalanga wa kōka maroe mingoi solo ma whasingo ngā rima ma kongi whapero ngā upu. Ai o le mingoi le ngā peina na whaasao mai eiro na soifu. Ia ai maingi eiro morong kalinga watu pe o ne tau sau noa le whiunga ia rup matsila. E ma tau tia lea. It's a big news in nei i Amerika. E a me se foi o le puipuinga. O le mea foi e mao fai o nā te talatu le e amatai so tau whinangara. Ile karakalangoa ko ngai ngisi foi o lo ia ito mai whaafita le nei e tunu.
mangkuo event tele nei mo si fia fo ke roi Amerika ai nga mo fa so mo nisio tato sila stadium samo ai le fa yang ni va nga fa pene e mua e masinga e vai yaso e makuasi kaki le le mirikeri ma leo le pui puinga ma le saunga le mu o le lokoa o le piko mu ako o le la tangia mai fa mo ale law enforcement e fa 4 blocks away mai me ya onga o le ka karango fa Amerika e mamla mai la Amerika tu la ngona ngana le tati fa tua ai aku ku nga ku la ngo e mai la miles away le 4 kilomita e foi le pui nga mai saunga le mu sa fa ia le secure process foi le fa Amerika ale tu la fo ele ia ma se mea e ono ye se fre ai o mar caminho eu le ai tau sa idi po fio so ko le kama fara ila ile no so ya o uma no la pa tu fo ile ai o la fa tai le tu o ngole au ngi por kala me mar fa so e lu i ka winga yo ka ko ka ai mai se ro ka ko ko e fa ya ngi se fa uma sa po le ma le kele o kanga kai le fie ya a fa maria inga le pu e ya ile fe vole tu e ina no pui nga ya ki tala tu le vanoa a mata mai o to finga o le asa to mata mai le tu langa a o le fu sa o ko si de sila fa tangata o le tua o se pui nga to se la o le upule a maka ka ko fa so o le asa to vai o se laki po o se va venga le menga so fu ai ka malo ai le ve pu panga ai le ngar kasi ko pu panga amata mai le a fionga lu matsila so finga ya aptai tu vas yo le tilo tuana ya i ko kilo anga po ile ka kianga mai le fa mo le ma le so inga le o ke le lopo o le ale ko inga utu tau le nga fa nga ile ka mai kiki wasa kaunga fa inga le ko inga le ko inga le o Donald Trump ile menga kupu ai o ke le lo foi po le ale me wa afier ka ringa sa kaunga va ko foi le ale ale pulu batu fa fonga ngale tunu ai monia o e matau dia volto ina le nga ke siam ko inga le Donald Trump ia ko inga wa ia la wa pui ole it's a miracle esa ole le ia la ole kilo fo nga lo kilo nga ia ile me wa la ve ia le longa winga e ia isia nga ko inga le ko e la e sa we e mo ia fa pa ka wa nga me isi kai ia o challenge ia nga le va fa please king isi ka sui ka ba ko inga ia wa ku sia ko inga le o kirsiamo e fa mo de ia nga me fa ima ia ole pui nga la ui loa wa ke le fa sa inga Donald Trump ile me wa nga a faia se ku ka sa fa nga ka magi so nga ole pa wa ka ringa nga wa e ku nga fa inga ile tau batu le fa nga nga le tu ke le la wo ba lu na e fa wa wela fa so ma ni si vora uso ngai ka nga mari wa ku e misi mai ko inga ai la vea ka ku la mari wa tanga tana lo no winga e le ongi kama ko ngale pipi cans wo ye matulanga pa pena yang ola wo tanga tsa sapi patu na toe e sa o ila so no ya po ha ko inga ku ka ia ai le o se tama foi le na na tu fa ta alo nga la ku inga ia fa o le o ti sunga le president foi ko le o to fa ia mari ku so le melanga ngo fa ka dia se ta fa taila le wa ile ka nga le wa nga fa ka dia ile resort mai o fa mai nga wa ko inga o siaki fa pe ai o ise me o le va en o le ku ka ko ngo nga u ile kilo le alo le ya fa fe tai so le ele ai la le va venga sa wa se o le va venga ele uma le nga le ta ira tu no nga winga ia o le si pa no ka le so ia le lo pe ke wa mai ele i ko ko fa nga le video ngia a wan ta ino America ai fa fi tai me si nga la wa yiri ka ngai mari no nga winga nga sa wa le ki le fa umar so i pu so inga Donald Trump yo sa tali da sia tali ne fia fa vai lo le uso malo fa tai ia aso mai mau tai mo le no siata ya awa langa ta kunei ile la lo langi ato ya wa fo ye tu matila la vale
le da honge le tula I mai America ia I fa tumumbunga le lalo laki ato ele ngata tama ai le na wa e mol mawina set yo I tulanga tama ai nga fa tinonga la topu le nga malo o mea fa fika a mo me o penga me penga e numero tasia America ile lalo laki ai wa ona ule o ile imta ko wa o me monia ia fa tai foi le a e ka ke fo ya o le va venga ke le lo plan po se pu fa fo uri ran ko mi milo sa mai sia fo I tai longo le la lang ai ola o mai ya ta pu le ta tu tiro fo le ya I o se le sona mo tai uma o le la langi ato I so o se fainga malo fa tem cross a voya ka ko ke anga I fa komenisi la ko la ngai sen sky ding ola ko sky ai e pe ona yai fo I tu la ngai la kala ngo wi nei sa mo I tu la ngai pe ona yai fo I pula nga malo so tatu ko tuno ya se va ya America tele la vale la lolang a le ngei lava nga sao kwa le puinga ale mirikeli ia le ngei ka mai kiki ia portangata fo sa fa o penga ina ma fa o le tu la ngai ile os fa ingale ya ona me voilana e tatau ona o me wo kupu I fa wo kupu fo sa mo la kala ngo ia ma America sa mo ita yo le tunu mai la to wa to fia le nei time tu la mai la ga ya le upu fo ile le tunu ba wai la to e fa le la to fo e mai ta tonu fo o le nga yo inga le sa fa ya ispo se fo balenga le sa fa ile fo ita I longo le tunu sai buna longo winga ye se e yai fo ni yona yo fo I lape sa mata I tu fo ye le tata ma le fie ye le tata tu mai fo la tata tu no isa moni I fe upu inga ta yo lo fa timing ya e mauti no lava o lo o yai fo I se tu langa o se me fa pia e fa ono tupu pe ale va ve ono fo fa fita u le timing ma o lo o anu fa ba I solo tu lo lava ngana I timing nei e fai o le tali mai o le lai tau I tua inga matulanga I la fonga e le fia fa alongo yai sisi I tua inga e atangi ai pe ini yanga fo balenga mantulanga fo malo ya ai o le tau mawhai fo ia le tua le malo ye fa mala matu ai o lo yai ya le mai tau o le tunu ma o lo yai fo ila tau e le upu fo ile le kako masangi ai mo meo e banga e ngaki reu e ngaki reu e aua inga le lava anu sai ma o ai lo fo I se tu lava apia pe ona yai fo de ia le fo ita yo malo tele America pe o sa ita le ata no ile mta upu le pe on tatu amata ile nei tu la fiafi alo fa tai ya ma tu vasa ia asiata ele kere so mga kuyai I le ka kum ka upure o ngai o kele makamaka iai le vaenga pe tai na le bu farangolonga ko le wa ka wel vaenga le ai o ke kau pi aku le mga ko le tofa ya sila o se va venga foi le awa le farangolonga yo maka ko lo yo sko inga kemsiano ia olongo winga la sa ola e ola le kai mi ko fa o mai do lo o sko inga ia a fai foi la ila ka fa no ngak mo ka mai kau a fai foi la ola e pik nga mali wor ka ngai pikoi ku ili ro pe ke le ko ngang sala ngai do sko ingo o Trump le ro po fa pe fa misi la yer ko inga ai tu ku ngari ngai fe ro wa do e lunga le pasing yo ngang sala ia fa pasi ko ingo le lo ngai e ko fa ye so ngai ko America ia mai o stangata e kat kong wile tua ia lo ingo le wala ve ile tua le ko inga ele fa la vela ku lai mai ia paulo so ma ku vai alo fa tai ya o te roele sala ese o mana tu le vai tasi o le woto o mai tono le tonu tele o America ia wota ta patu le ta finga lo tele o nisio Samoa wa ilonga la tutua wa umi fo ya so tu sanga wa tu sanga o ile nei tunu e to tele ai matua to langolango to fo I merta maro iyo o kere I fe kauia I se sila malanga ngai kere I fe kauia I se o tala no mai ele fie ya Donald Trump
ia ai ile mātou foi ma le tātou polo mamao ma le tātou vai mai tua pila kau vai di pila kau fa io fa mai nganga ka mai ki hoi aso pila kau fa anti di ka ko America kele di bantu fo ia ono ese tai mana tu fa la inga ai o le winga yo la tetala ina ia pui ngole la lo langi ato ia pi kau ma ia fa ke ia Trump lango fai umi fo kau wala wori ia o le malosia ku fo yo le au America ele o se ia vale fu pe o pu masani au tatu fa penga io a kupungi o le kako fo emisionga male tu lango le tatu vala awin langa ye ka mo fa kupu file mu mo e papena ia le fo se fonga ai fa ta yo to file ngalo ta talo fo i mo file mu America kako ko fo ka kalo awala nga ile fala la fuori e fa mai ile pa por kikia meia langa o le kupu kai mi o le fa ye campaign fa fa ala wilo no winga e ya ku fa por kiki awa anga fa pe se me avo e o de va ka kupu se me fero ro iso ka malo o le si mata o se tatou fa so na yo uso va tu fo ile o ngoro ki kilo ko ma ko kai te roa e ono le wa fa se tasi ya matou le varpo e se foi na nga ngai ku so le ama nga ya ko we va me mala mai le te pongisa au de lo le wala amate no fa so le matou foi por kala me tu mai por ai ole faina o ke fia foi mai le vai nga le sa ungo ia tui passa le anga na fai tala tui passa no por kala me ai la matang este mita tu tra no le vai nga le na fa nga ule mali ese mai lo misi or kinga le ai o vai nga le i video ia wa o share solo le tato community masamo o se kasi o pe ko mo ela uri ayo o tele fa ingoa fai au ia ulowa ele ese ele fai no ele ni fai au nga ele ni winga fa pe to no fai eni iyo ole aso to finangalo se me si ka ku faso o te loa le to fatu va ser católico ea o ke lo fo ele ia se soka ko rungo proclame nei elenio na soi fua mai pe oni ainga nga católico ara amaka ka faso la amaka mai so finangalo ia te vasa ole ha sau ma tau le vai va meto too much I am very nice no man ia mo maka ko le video mo mua o le whakangunga sungu nga menga sungu mai koro nga whali. Paulanga le video o mawanga ai ke wa o lo ele sia so ko e mawa lo si video nga le whakingo mai lo la ia nang whale nga le whakusa Maria pa ia. Ia le pumongi lava ua mkwa ia dia i le mimika vale ka o mimika le ka kiki. Iyo o longa mimika le ufa ai loa mai i wa mawan mea fuelele wa kamai kuspa ia wa ofie man mimika mare fia i loa ia wa kele foi mangako ngai kanga ka kokngu wa fela fwa i lunga ole social media e winga lava de video ngi kamikiki ia asiata ole mawar kuspa ia teu te no me lu fiku fe por suo ma fapea ole na te fale ngai lo na tamapo lo na tina e malaia lea le upule ole ya te fa ole e malaia le na te fa le nga lo ngolo fa le nga ke le feri lava ole le anga ole le usika ai ole ngofu maso nga fai ia male le ma fa i se vai le fa ku sa Maria e mongi fo inisio fingal i le fa pe o ifo ye le karisia katoliko ole fa tu sa Maria mana tuai le tinapa ia na awala mai ele le ri faola na wa tape na ina le tua tina ya Maria e awala mai ai le loko le na le upu o le loko o le upu moni na matanga le wali utino tangata ye le la awala mai ne tina ya Maria o le la wa fai de karisia popere fatusa e mana tua i pea de ne tina ile ilona ngaluenga sa fai na watalia le nganga pa ia le na awala mai tato ri faola ia a fai ngela e laku fa pio ka ko masangi malava ia a fai e maliu so tina ia ka ko fai fa va asiro makole aka fai fa le fa kedere frame ia ku uirunga ka ko fa le Samoa
Ia o palalangi e fie kuno o lau. Ia laku kemi mai kongu kilo iai. Kango umai laka sio kinga, kilo foringa maanga ia. Manga kuanga merelei. Ia moka kisi iai. Pi kai whapenga, aile whape o ifongi si whatu samari. A o lau ia whapupunga. Ua iloa I le mi mika kere ngeka mai kiki. O ka alofai au ngā lea tua whai whi au le Assembly of God. Awa po le arko ngā Assembly ka o le Assembly. Po le Pentecostal, po le Ministry, po le a, o lalo umar wha amaro le EOT ka wai. Ua wha amaka ngā e ngeka mai kiki ngai whai whi au. O lo kilo mai le Kalesia Popera Katolikom whai whi au whapea. Ko ai vai kere ka pula awo o iai. Ia e Kalesia. Ai mafua mai ngeka mai kiki. E ia whaia ai ka wale au mai ngai whai au lalo le EOT. Ia peo le wanganga whasa mo masani. E ale au ngai kausi ia ki ngai le king. Ia peo se mangaku vai lea asiata kusai mare ka kom kau. Malo fa tato me ia tu sil so kenangan. Ya, tai sata. Ono tato taini. Ia ele I whaalia se manatu le vaenga lea. O te momoa whatalo whatu ia whai sauni ma pepe sauni mai Melbourne Australia. Ia o lanu tapelu, ia ma Marcelina tapelu mai au kilani New Zealand. Te longa e te sila fiasi ata sto ina le whaatau atua le papakiu ia sto na. Le alai I le whatai malo. O tangata ia nao mai lalo ono tau tai ia. O nai malo ia e o mai ia wakoe sui ala ko puki. O nga one I ilo o kako unu. I tato po kalame ale pea o tulau le pea wha. O na ngari se sea o lau kala le pea wha. E kulau si I uso matua ia tui vasa e le o po o le ulo si tato uso matua. Ai o lau tali asiata ma le tato ma le whaafunga anga le atunu ma le tato fola le lea fi ma le malu le tato fontanga. O ke le katoliko. O te le I lotu ai fo I le katoliko. A o matou a inga o mai New Zealand Australia e katoliko. Nisi o tō whawhine mauso. Ai o le vaenga le ma whaso mauso e mariso ia maua ana leila. Patalo whatu fo ia le ilua alufia unoi. Ia se tasi fo io. O whaamatua ma to ina langolango le tato pātia le fast. Ia le ilua unoi alufia. Ia e tato mato e vanga le aso le la. O lau whaasoa I le pokalame o le whaamoe le. Ua whaia si whaonga se o le tofi e le tamaititi lea. O no le e sila fia foi asiata na e whailo tofi le lotu matatou uma e lua atangata le no whaasoa le uswe ama. E lua atangata na whaatusa e le atua tangata o langine. Na whaatusa I se whaata auto whaafai o le saito ma le titania. O le whaatonunga na au mai. O lea ua tangtanga e tunei le au so o mai lato umo e kerusiano ma tapua I le atua. O le tu rua le saito ma le titania. O le whaatonunga aulo po le special condition na au mai I tangata. Aua e te seina le saito pe seina le titania langa e te reiro se. A whaila o le asa sila le uso lea le whaife au leo. O le asa sila le katoliko. Pe tu le saito pe tu le titania. E tasi ale whaatonunga na umai. E le isau pe au te se ia e pua. Nanga o le whaamatalanga e te reiro se. Ia waila. Le ana wai se ia. Waila le wa feitai ia oi. Katoliko. Wawale mena na whai mai. Ile atua ia tātou o te se ina. O le a sau sila I tāpua inga le temine. E le o sau fe au fo ile na e sau le lolangi le whai ki sau whaamasingo ni kapua inga. O lo tau whai tuli wae uma tāpua inga I le atua. Ma whaatalitari ilo na fio mai. O na sila fia mai lo aile le lolangi le tāpua inga moni lava. I whaamoe le fio mai o le riti. A o lea ua whai ele ngei whai fe au le whaamasinonga ma whaaleanga mea tō tino. Ai ua tatau na mōria. O le property le ar katoliko. Katoliko le whaaleanga. I talo le tūla fono. This is on the property le owner katoliko. Le ua destroy ele. Whai fe au lea. Ia, nā tō te sila pia. Uso matua whaafine le kālesi katoliko. Whai se mōrianga. Le ua whaaleanga mea tō tino e patino le loto. Ia pe pau ale le tali. E se sero le me ke kuai. O le moria le me ke o ia. O te le lango ina.
Tele na ngonu. Ele ai se ekalesia moni la lo le lane. Ele ia fio mai ane ali i tu ona au i lau ele i lano nei mwha pia mai. Ia, o le asempi, o le ekalesia moni, o le katoliko, o le mamona, o le ai tu lau ta ua o ekalesia, le ai. O le tau fai pati uma ma tau fai tau sini o uma le au kei siano i le langi. I le fio mai o le li. O fea lama rana ta wauna. A wiki alo kea fua lesi. Langa ile o se meanga nga kako o mai e fai. Fai ala ua e kapua inga, a fai wa e keri siango, se lau pa senge. Ia, le lope ke wa ave ola inga oi. Ia, e waku le mena nga ave ola inga i oi. E se le mena ave ola inga i oi. Ia se mea whapenga. Ai, o sa wa utali lea. O ke le ikali ia e lo tangata. Le wha moe lea. Wa o i le mea i le kaunga o i aile. Wha moe o lea. Au pēa whaise. Ai whai mai isi o apostolo. Ke le i oe o ngi a mionga ia se apostolo. O sa utali lea le ne fiafi ia se atamare. Tatou fola ne fiafi. Ma lo whawtai. Mau. Nā so uwhiri ngā no whaalia ni tau pune. Ia, whaftai, ia tono rea tōngana se whamtalanga mai sa mone. Nanga sa ma whaasoa, ia sa walau ia fo ia, lo ne foi whatau waa. Ma te whaasoa foi mane sunga, pole fionga foi neri pule, ia lupe matsila, i lona ofisa. Ia masita mali i fo ia leilua unoi, ia sa mato whaasoa. Ia, o se fiafianga ili malamana leila. Sa maua i fo se me ai fale nga amuni wa nga ngo ya kota a ole kau a ole maua solo mai nga me ai fale nga io ole ele to facilia se fam talanga le usa no ya tu vasa manu pe matsila le usa no tu vasa o ia ole katoliko sa no foi lupe matsila e fa mama lama e tu langa ile secto martitania nga lo tala no ya talo fai at ila to lava ona yo tatu tina lo mafta mai no tatu kokala ma so se tina to fa fine e sua fa le ngole o Maria e kasi a wo mo fa maskaki de bede e kasi ale mesa o Maria o Maria tina Yesu eyo le nga fa ngo ya tatu tu atina la ga fo ya tina ma tu ai ai nga ta fo no ai ngo so to e ngo ya Maria eyo ya po Mary wa o Mary fa palang yo Maria fa samu a o nga yo inga sa fa nga ai ni a upenga o se nga yo inga e tau fa mata ta ule ile sila mai mofo ya letunu yo ya o mga kuai lo asia tau kerwa ko pikila fa nga wanga ngire o kerwa kula le ko war fa sanga kama ki foi ya wani ya tu ya street kama skontina hai ki foi nga ya ora kwala ya pakala pa no sila ko ibo ko mai ya la fa na fa mai ya la fa mai la ko o i whanau ka miki ngai sa whai lalo le o ka mai ngiu voi le mama ka mai ngiu keu whangua voi le ma whai ala ko kalangoa kalangoa la whanau kalangoa ka mai ki ya a kamu ma eva eo whamai kala le sila i kiki nga po whiasa ku o mai kamu ma eva po Samoa po New Zealand po Australia nga ya ku o ye lo ngai ka mai ki wai lai eo ina ka mai ki whako komi nga mo kia ya leo so kwa la ko mo whanau ko la papa pa mai ai ka fio lai panga pe o mai i sainga ia a ka mai fonga pe ngia le pa u ya pe le i a sala ya le la rola pa mai lo malese pa mai ya wa pe ngia mai sainga ka mai mai lo mai ai la pure lo pe ke o fala ya o tu la na le mau filosofia ss le o ai ka mai ki wa kala ngo ya ka mai ma me foi ele la ko i me lo wa o ai o te whawhetai lai nei. Ia wawai, leo pisa Christ pea, leo te whawhetai nei ia te ila tau foi o whai a onga. O loo o ina le tatou walo ma whanau i to tonu o maoto tapua i pea wa onga su sa. O primary ta unga whaera mato e kale sia i su Christ o pai o sangatai. Foi nene wo an filosofia ka maki mafsirisi. Ia uwa pia hui, e pea e sa onga i ka maki. Okay, longa ang isa nga kamu eva pe ai longa ai apo wa ke wa fese la fala nga kai i ia makanga ia pe si tari le to fono fa pi tari la uso matu ia eva tu ai fo ia fa ma fananga le nei time ia sata tawala tu tato por kalano tata ia i nai tato ai e foi o ai nga katoliko pe ia lo ai nga lima skulu ore afolo ai nga katoliko io fa ma fananga ia o se tala hoilea mo molia toise fe au ia ono sai ia te auto umala
o tangata au wai katoliko na o loa lava tūlanga ile matautia male o onga na ia fatinonga fo ia lea uso ia aia lava pele on sai nei te iwa afia fo i solingo tulafon ia tu pele tua e faila na ia famasnonga ia pior tūlanga na nei afia fe fa nga toi fo i tato proclame mori tua fo ia se tu alalo ia mafama fanfana fo ia te auto lava o tangata awai le Ekalesia Katoliko ia tawala tunguan matu proclame tata ia faaftaia se ta mlava no ma lo faaftai le tofa de tala ai me sofi ngalo fa lia e afa tasi fo iso vai vainga oa o lo tari tonu ngai le ngai o ingale o fai ele tala boule ele ai ma se vai ngol fa tu tuanga Katoliko afia pe ta usisi nai o lo wingo lo tala ele o le ngai pe sui ai kulanga o ngai ya Ekalesia Katoliko ai ese si wo makuaki ngai ngai le mele o le la wo makuaki ngai ngai o langa ngai o inga le wo fai ua fa pe fo lele ai uma enga o le ali di fai de la ngola e o ai tanga tau pa tu tuanga wata o Pentecost ia se ibanga nganga o ila tau fia ma mori tai mai la tau ela tau te fa nga ina a fionga le tua e momori e do la ko rokoika o le mele la ufati la u tiro ele ongi mea e momori e o se a onga ai o le mea o lo momori e me ta o le loto tinga o le loto itanga i nai fatu tuanga Katoliko o le fesiri lo mavovo ai se ala nga o le kasi a le mea o fai kau kuspa ia a koa nga o le kasi a le mea nga ika Yesu nga o le kasi a o le ale mea le nga Yesu o nga ua iarua ua fai whaakau o loa ka ngaka i kukongo o longa mauka le maru o longa maa ika loa ma Yesu sa fuelo ia nga ika o le ika nga Yesu a tono isi mea ele ika nga o le ongo sai vai fo ianga lau a po mai lesi liu i hei lesi vai anga o onga a fai e alo faku i ika mai oka ngia o onga fo mai fa pare o upu ia o onga le tu a Yesu ai kasiar kai minga le fia ila i ku pa ka ilo ke o isi kai mi ia wi lo fai ka mar kai minga i wala ku fa ka o lo matanga te tu ton no maru tapu i ro na tama ikaro inga marka mano ele ia ruaku wa ika fa pe wa ruaku fa ni foi fo nga ku wa manginga me matulanga fa ben ai e ia ile me tasi no o no ya u ina ua sau ngo Yesu nga o mai au farisai o fu ile ma mai le ma mai le kinga fu ile fa mai nga mako mo wa ngi kinga e kari kange muri rua wa uma me kinga fa mai le kala Yesu no kan kusi la ro para ma fa sanga i ru mai ai so ko le sia nga sala kung se ma fa mai le o nga fa tirisiam o kua ko melia e kau ke anga sala uma ai la le o nga ro ko melia nga kau ma fa o le point le misi le point ko waren sa mo mai ru pe matasila o i pe ya o tu vasa o le point le i o le mafu anga nga le nga fa ya ku Yesu le va i a risi ko wa sala kung se ma o kuaku ele o ko fam singol mianga lenga foi o fai e fara sai o fam singol ngor fi fa mai ile kura songo mose a o sesti e fai al melea e ave kuapa ai kau ai ala ai fa mai Yesu ale lan ko sara ko isko ma ai o tu atu ya o ngoro loko o fe aula fi mo mori ko Yesu ngai ko inga fara sai o ya fa foringa ya no ele se meanga o e ke le fai fam singonga o lo sa sanga fua maru e fua maru si ke ora vea i maru di mai lau menen kau fat o mo ma ele poanga mea ngi kioaka i ki o pisi ese pas kioaka la vea ele lima o mea nga ele o e fai ungor mea nga o le are kalia o e ile fa ke siang o mele a ele kari kongoi aweke ke follow i fua simple as that a ele kari kongu fa ko nga fa ka koriko ma o e filifilia o e ele kari kongu
a uma foi nga fa leo sau sa vari ma sau fe au e te re tari tonu o lo tari tonu nga te le ifo ya wa ma you've done your job uma fa me isa o ka mi ki ngoi foi le fa me a o lo so fuala a mai manga me ma ka sa sa mala e fa pa ikau e ye wi ngo me la le no fa ya tu e titi te le ma fa o si to mi titi e kiki ele i matua o le taua ia o la ua o le saonga lea o le alanga inga o le salamo o longa ma fofau o le saonga lea o le alanga inga o le salamo se toi fatura o tala le tau tere me ese e iai le mena tupu le tunu o presio wa koe fafangu mai e kanga le whainga le mena le mele tupu le tunu o presio le na ua le lotu fo ile le wai ngai a tatou New Zealand le au kilani o le Universal Church le founder o le Universal Church ke lo le io e to tele ngor program o le founder o le lotu le e mai o presio e ia le me fa penge nga fai ele o nga nga ua preach o fa tu le lotu presio man ko foi la presio o le majority a to tangata o ke o le catholic o le mela nga ku wa ke ile le kanga ka sa o fe au sa o ka mai ka mar fe au ka ma nga o nga assistant pastors fo nga wa ke i wa fai la ko podcast fo ile le pu e live fala unga loa e le fai au le founder le sianga kamara le te ka fa pe umar kama masa sau fo nga wa ke i le kama loa e vai ku la wa live mai lunga le ile TV a ko e maka mai le ku presio ai sa fa pe o maka ku ko ngane te lo ayo ile influence mai ma fo le uri le nga ka ngolo ava ku le Mario ava ku fa ku mo le kema ai ka sa fa pe nga maka sori pe u ma me atas ele ngole movie based on that true event nga u fai mai nga ke mo le Netflix mo to telo le tu it's based on the true story of kala anga le o le history le loku le Universal Church lo tu fa pete koso o kuala o mena nga fa wa kuai nga koe ave ilalo le video wa live tu lo le fa fonga na tu susungu uma presio le fresari susungu ma o i fale o fai fe au ngai fai fe au fa ola inga wa su e uma kanga ko le ku ai fa kam ia le afi muli yang anga le ko e kur ka malo anga founding le loku ma fa ko ese makangi le ku o matua onga me o ave langa fai la unga ia re kari ko ngunga ma o onga lo ele ko e kai nga mali e nala no fai tu fate o me ye o ye ma fa ngai ya aka vai kula ya e uma le nga sau i fai me ya na me pe ya jili e pe ata ia matura uyo le asia ole nga yo ya sa no mai tu vas o te fia pia to a kere i me ese ma nga la ko ja e mo mai sa no mai o le meanga o ilo ai kama kikire o kasi ele o se tangata nga filifilia ele akua e kala ia longa finga ngalo pe yang fa kula kala mua e mi mikar ka miki nga umalo pe nga sa ngosia nga umalo nga tuli fa fo Yesu ka ngaka ngala ko faya fa ma keki na man wolonga akua nga umai ngale ko Yesu ele isi me to kere vai aku ele ko fa markis pa nga umalea ngarule Yesu la la au fai mangisi ang kala pe fai me ula la wanga ng kulie fa ele ye masangwa nga Yesu va pe me wo sa ko fai yang sangwa pe ula nga ke ng sa sam kuli fa ai vai yo el merka ma kikire wo manga fai no ngale ma fa le fa kusa Maria pa ya ai ora so nga fio ko vai ku si nga video ia la wo pu e mai le si nga kama ai ka kala nga ofu fai nga longa sio ai fai mai nga fusu fai mere so amare kui mare kamera pakat ya fa oso ele si kanga fa mai ya la ngol bunga vai ka ko i winga ka kelo ai ele o se tangata ele se ipunga filifilia ele tuanga ke kau avea na fe au malanga wenga ola ko fa popo akule ngai vai ngor ka kom ka malo fa tai tu va so le nga fo ile na le de fiafi fa tuanga Cristiano uma me sur catholic la fatura tala le no sa no foi la malanga ne ele na male line o tele o fa ya tu fo
a mea ona ailanga o malanga mai langa o ainga ele o sisi tu o si o feio le tu fine fa sino ye tia o lo ainga i sa taua e ui o ke le ka koliko a o lo ainga o le ainga o le pauliko o le ainga o le makailinga e ku ai le lo ka koliko i sa taua e o a ia ke nga makua wa yo o lo mafofau lo fa ngong o lo ai ono o tatou ua mongi le o ngar kuspa ia e a fuainga ele kali aku ile e fa vale manga me fa inga nge iko kusa ai fo i markako io le fo le sa mo auto o social media metula ya e kasi ale upu ta fa ia yanga le a talabo ele titi ele imatua lo na mafofa le ki ofa sa afira apostolo Paulo fo maya o le titi ma o tamaititi sa o faia mea whakamaiki. Kui wasa o mea ngai whai mai o mea whakamaiki. Ai peitai o matua ua ave se ia mea. Ele i o la le akari i lea. Po o le uso lea. Ele i o le mea ka o le makua. O la lava e tamaititi. Ia. A wau ke longo foi uma e foi aru vai mengi anga kala i ka koko. Ele a whainga. E pau foi lo le taimi nga tai sa te tala ma sa te tua lalo leanga. O lea ngale o por kalame tatou te logo puia li ia ma fa ato afile mu foi e pa io le kalesia katoliko io le tulanga fa alu belupe ina me se foi o le pale mai o le aki epiko po fou o le anga piesa mo ia pa tele mosese ia manisi ia foi o katoliko de lalang ia au fua nei te e fua le ulunga au fua nei io satia ma o ia fua tulanga kena te vai e se foi le maku akaku karango i fa kerisiango ma meo o nga le lotu matulanga ya o nga le tala le ia e o ia ke ku ko kasi ru mole ku ai o le me foi le na e nofo ia fua mai lo wola la nga fa ile kala yesu o me alofa fa si fo kwa la mangu o mantua gift o me alofa e mo kamaki le ra ku de vai la de pingele o le pingele le mo kamaki kile o le mea alofa langa wonga maua fa pewo na maua le mea alofa o le ana mea alofa o langa aru kuspa ia saulea mau o le mea wai ke vai foi la praise the Lord a koe isi mawhai atu oh you're such a gifted o lau mea alofa e sao a o mea alofa mo mea ngā mo kamiki gifts are for children ai a e fia iloa loa makua o mai lo Yesu yonga so e te iloa i ona fua fruits mo kangaka makua a faila o fua ia le fua mai o le umanga kasasa fa ku so malia ma fai kar leanga male le ianga i kar ko nga ka koriko ai uma ai sau le fua o le olanga e fa sau mai ma fusu pe ma sau fora mai le fe sisi le shopping center ma me o ia ele i fua le olanga ele yola ke riso ele yola ke riso le olanga la kalanga apostolo Paulo famai akako wo i riukaya o le whaamakuo o iukaya le kaukara akako wo i kula fongo o le whaamakuo kula fongo le kaukara akako wo fo i whaale lalolangi le ko ke kalangoa le masta o lalolangi ai famai a inga o maua ke wa o koauka me uma mrese me ia o manga ia ke kako whaasoa i vanga ia sa ro mai sila Yo e wo mana ia lau fora sanga neve fi wa maua manatu e sila fia wa sa ta o fa so nga fa pesa o ya ma wa ma de so ya Paulo a ma tono fa pui ya ma tu wa sa ta sa ma o mas o sila ma Paulo le sa tono fa pui o ne ya o ma ye ma de so ya Paulo sa ye ya fa so nga fa pesa ya ma wa oe sila a tele fa o e matanga tanto tolo no ya kefa o kefa esa to o kefa la le fa de nga kai de market le na esa o la le ale mena o to tele tangata si ata wa ina wa tupu mani mele katoliko na tato so katoliko ai tu o mai tangata ya ta mai sila o la sa tala o ye ma Paulo fa pui fa tu ai o kanga ka fa pe le ir como gikile e un ko fo ia de pui o mga kuai la o mga kuai la vinga si atale io
o le whaalalo le uso ia mau. A whamai ai ata telefo, ta polkalame. Batu foi sa o whamaru lunga nei tato uso katolik. Pai, ua loa ma ua matua lava ma tutoe le au ngao. O le ekarisi katoliko i le atunu le ne. O le ke le o whangua a koa ngere kauranga, ko kiki a whangua umor kakori. Halo na winga, le iloa le ngai kama kiki le me o iai, au whau kua mai ka ngaka mai sila. Au ange e koe fo i le whatu pui saru e ma paulo kan karu e kama kiki ne. Tia peo kulanga nga sia kai, ai wo manga kua, ia seta sauna mai. O afo. Seta via mai. Paulo fatu na na whalanga lewa o afo inai mori ngai na ve oru ma Paulo Yesu fu to esi. Kusole ole ma ku ngai Makedonia e fa ku ele lo. Ai le lo ai ako ku pera kwa mo Paulo ngai Makedonia. Pa kia Paulo kelo ka fa me. E va ve e ku ia la ma ka we. Io, awo pese asia ka te ko pa ku o ma ofisi. Karuanga pipi ila waki ngale wa makua kele ama upesiri kofo ya ke ule fia filmi. Ai wo manga kua ile fia finga sia tale ole ko inga nga ave alang ka vale faling senior ka o ka de ipa. E fa pe nge ya le fia fila ka fi. So le lai o le faling senior ko inga awai fa fo mo le fia ka ba. Pelo o fa per ko ar ka mai ki le fa ya. O ka maling senior ele senior. Ko bahar wale lo ko inga saule ri kilo le fia ka yanga mai la kilo lunga ka yanga mai la. Ke ro ma fo ka me ki ele me vola le menu ka vale kusi pa me lo mar ka me ki tama fele kusi vola lo ka vale ka milo elo mar ko inga mau le kusi fa per ko mau wala ile va ngo ke algo anga fai ka ke lo fia mau war ka me ki singa le singa ko manga wo makwale lo me ra fai le fer ka vale ko anga fai ka war ko inga le kusi vale menu ka vale wa fa pa la ngi fa oi ale sawi pa me ka me ki wo kai fa fe ya wa va vera ka ngal nga se fa sa mai a fai wa ele lo fai la ta va e sili pe atu lo te wo fa pui lo fa singa o elo ka penga maria me ale singa le pe pinga pa penga la le me fai ka me kiki a fai wa ele lo la unga le upo le atua e sili pe atu i te wa mana ia lo o e seis ona le ia ele ta tale tu la sa te neve vi Asiata. Mau, o leo toa il temi lava lea o to ese sila ma Paulo. O temi foi dela foi se tia oi fatu il temi foi dela inga wenga. Oi. O le wenga le kasi le fuga ma ko afia uma koya. Wa foi. Ela peionga o le wo fa bakala ngai du pe matasila le kula ngai le. Ele ko inga le malangka vale awa anga fa pe ustika ile ko inga le ile lo makua ele ho ka vale fa insingia asia tama fa fonga la tulu o le nga fesiri wo so ko inga ka vale fesiri do o le fio fa ora ka vale fa mele lo mo fa ka so so fa ko so re fa fo basilo makua e kilo la lo makua o le ko le rim le pa u le ruba le pa u le ruba ka vale fa mele lo makua papa ia vai la le mele go fa ko ia ki oi sa vuela ki kilo pa or ko inga la wo ka yo so pa fa mai ola no ko pa fa mai papa e se ale fo ri ngor pa ure ia o so le wa ku le rin man ko la ku le rin me vai wo pa ya le rin ala e malo fa mai lo ma ku ko papa se vai le pa o malo lunga e vai la lo o ke le lo la po le ar ku la nga ave for ka va de fa insignia se vai le pa o malo piko lunga e vai piko da peor ku la nga le wa ia ile ida yo or kulanga nga le wai le ida wa ya fa apia wa malole si piko ai vai le si piko aga fa apia malo uma ya o le mo fo ke mala fo ko so fa o le mo mala o ngai lo kali e ka penga mala fo ko so ke usuka ya fo ngai se waru se vai pe kadia o pe makasila vo ile ma fa le me afan o le lo ke fa ku lo kali ka ko fa mo le me tape male fa mo lo kali la tape ai sa mo le tape fo le tape pa ki fa ku se le tape le fo koso fa mai lo malo wakari ia mo me ka maki o ke le fa mai lo wakari o ke le plano fa ngo le fo koso le te fa o fa wala sa ngo ke ma fa ngo sa ka fa ngo mo pul ek le o fa sa ka fa ngo mo pul ek pero tu na le ya seta
Ya, Mo sa o mano asiat. So last ya sa no mai to vas, sa no mai. ya po nyei. Ole melo ki fiso so a ko le changwa nga sila. E sa ole. Nga fale pui paulo ngor sa wai ka mo nga kala nga vai kai. Ai nga langa fale pui ko masila. E sa awala ole akwa paulo len ko o so masila. Lenga mafuan ko loka ko masila. Ko ka nga sila yale akwa siong uso. Ia a so kari aku le ka vale leng sa ngoi ya mau. Or ka vale la leng sa ngoi mau le pa. E sa order kala sinom ko ku memale I sio makongu isakawa se kulo le malela fanga man sio makongu isakawa sa ngo fo isakawa so wa soala va ku se ka vale se ainga fafu ole ainga ngai mau mea va ku ro piki apo ku memma manang fanga va ku fa va ku America sa ro lo makole a wo le mat pakke ke vai mar solo wa solo ka va aku la ka mai kirngu loke ka vale fa America la lo ko ku memma vai fur le no ku ai lo mai saka ma ye o se marka vale ala fanga nga mer memma mau o ko kilo ker ka van ai o rol po masinga fa ingave fai lo ye le si kamba ngai ka mit vai ngar ko wakua ka kala le mena lo va for ka van ke an yo kuy o lo ka me ki fai me nga o mai ka me ki kuy vo le va ya vi for ona pa wo following e o si mo la si no ko me marka ya ku le ring na sa lo va mai saka walo kulenga uko wala lele ukule wimbi ni mea na kwa misile rima kule wimbi ni mea malo na wa Ale va tai pela le wa ma fu anga tonu fa pu to masila mio o to su nga la vole okay no tanto taimi vai e fai mai o ku ari kai era por o kasi puru ku ke mai ya la foto sila tawurunga mai ni tato o tongo ya o le tato o nanga motonga ya na baturole fa to fa mai da uso amul mole Yo ya siata na fa ana tina te tala o vai ku kai mi wa kas fu no ya Amerika. Yo ya linge ya fa ka ko alo fa pia o le uso ka una lava sa malo longa. Ya mala waki ala ngai ke wa se sila waki a siata ya o le ne ya pia. Ya o special masan ya ngai ngol tato o le alu tato pe ona ta o le uso ya maulan pokalame. O le alu tato meet ia seyo. Male Father's Day special. La wa fa alu tato Father's Day special. Ia wa koe alu wo de ka ko me ho le 5% off. Il time ne. Ia o le tele tato special. Ia na wa watu ilunga le. Mo le tu ala lo ina ia ka le sia ia mai mo te tala no no fo fa sa. Te fa mo le su mai mai le fu to no fo. Ia mana o mia fo o mai na su mai fa fa nga tu lo mo fa mai mo ke ko ia koe alu ele mako kiso mo ke koe ko ia wo afio anga mo ke o ma mau ia kolu ia me o highway mo ke o ia motorway mo ke o so i mo ke o kuale me fu mai ia pe tulanga na isu ngai fa fa nga ma tatu e kalesia su mai ma fu o no fo ma le a fai pa mo mole na ngai le mfenga mako ko fu mai ma ai o le telo tatu fa pitoa na i lungo tatu special io tatu e ti eva tu il tatu tau ia ai wa mai ale tai meu o lo usu ile ne fia siata ia lo fa ku cars fu dua inga i Amerika le meu lo e ma wai o le usu ia te nei ma le company el moto ngai mo je tu le nga fa tai le tatu Blue Way TV i le pulenga le fionga na tasi a fui mono ia tatu team a to lava ai mai se ala to fa vai mala siata ia tauina ia manuia lo wa mawai Amerika uso ia o te nofo mai na ia watu ale le loto male ma lo fa tu lo fainga malanga mai ma u pe anga ma fainga ko ko so fa ku pe kuinga ia fangu nga le mau ko ngo to Trump ile mele ai ka wo lo man fa ku lo ko ile ia ile se me ia me si la wo manguia ko inga ile ilanga ka konga ia mo le tolo fa anga ne fia o le uso ila wa mawai Amerika ia wani taimi o totoi ia fa pena no tatu filonga e pe tatu por kalami e foi le mele ma ke sa ni ma ke o i masinso ya ma inga ma wa makaka ngoi ma ka sa ni mo ke malanga ia o e sel pa ni ka ma ke o le pa ni ka voi lo futo
ya ai se uma fai no aku o ingala wa le ila ilo mau mai wa aulo aku aulo o ya aulo makai ni po menga nela ya ingin mamalanga le makio ai ya mai ya cha nei mar kampania motonga le fionga nga tasi ya fui mono ma naema maltatu pulenga ato ya mama to le fionga misa nei samone mole tolo faanga ilo wa mawai America uso ya pui o ele tua ya la umama lo au mawai na ya awane ingalo lo fa mule tu tina la inga manu fa alo manu le ya fi man tatu po kalame alo va tai ya sa no mai mau ya fa tai mo le ya vano muri ya pe on sa no fo le uso ya lu pe batsila ya le me ko nga suela u la e pula le wale o siria lo walu le ngore fa melo wakari ba fa ya ko ya mate aya no sa mate po le fa pe ale la bo fo mala e pula le ya o ke alu ma ale ma wa klaru pe matsina ya la pe ku fa ko ka fuanga lo me fa pe yo asiata ya si fa tuanga le sa tu si mai ya si tina ma tu ale e mori ya ku la sunga ai mai se lo ona wa ngai i malo telo mele ya ai mai se o le wo fa kasi mari marca mai kiki ngale ya por eso sunga fo ya pasi masion fartua se tatu inga foi ya por eso sunga fo le ele tai fono committee tatu inga fatu toile tu samo tasile na fo state america ole kusi malelo mo ko fo mai se mo modio ya asiaka ka fa manguyanga yang ingalo ya o ngole lasio langa sila ila tunu fa mai ka ku ngala ulang ya maka asiata fa mai ka ku nga maka dua o fa ku tina ona hali me kupu o isa me ka uloi maka asiata fa mai dai abaku fa ku nga ya asiata ko ya o ko uma fa mai langa bengi o maka fa mai a o fka ngisi uma e sa uma loi maka nga mingoi uma uma ri ku ka maka ko uma ri ku nga por kulanga foi la ya o foi nga ko e ke vai kwa fie uma mai uma na malo lo le po e mo ini uma mata ai lo nga kaula wa ise kenge au le leia nga asia ya nga mai lo le wa kasiro maka idi e lo fau tuanga tina ka kuanga o maka asia ta mai se le sunga ya pasi wa fa mo lo la ya nei ya o se tala pupu mai tatu company foi lang sua nei ngalo le asia le company el motor to tero le tunu le tu sibai awana ngalo le asia ma le tele o vai fa natura la pe muringa foi lo kofu ko se ke misika kaulanga pe kofu fa fe lo pe matsila mana yo na lo foi le wona le meo le vai fa le natura ya ngai lo so fo malo lo ya mai se fang vai le asia mai sa o ngai america asiata le ni fa no le motonga le fa ta usa moni ya o se pamtalanga mori le nga fa ftai ile to fa vai malai mori le nga fa ftai ile tato producer ya mamalu le fa ngalwenga ya por afion foi le pule ya fui mono ya male mamalu au le leyor tato fa ngalwenga le Blue TV o lo ya i New Zealand ya ale ngata foi le mamalu le tunu fa na mai moina tato proclame ne fiafi i so se tu le la lang ina fa se au morato fa tua le fo mai ale sunga fono me tesi ya le fo fa nga solo le sunga fono le simply samone ya mo modi ale nga fa sta yolo mafuta matato proclame ya malati nanta mamatua fa fetai tota po ia o le nei fa mo ya o le tala mo le sa tabala nga fa lo ai alo fa tele atu ya pasima so no fa tua mal no falo ya awana ngalo ya pepe lipa mo mole tu ya lo fa matato proclame ya pato fe lo foi manu ya tele le ma waina tu no wasata fa o mese ma pe pasukala ki america malu pe matsina pe mala ngai foi ni male nga fa lo ne fia fi fato fa so fu atu de manon tato au fa fo na lo fa tai ma na fa mana tu lava o le ia tamiti i nei tu fisili o le tau su ia fa mai o le la tu tama e po o le ulu ai o le mo e amantai no so fa ia na fa lo tu pe na o le fa si la tu mo ta e lo por bo tonga ele o se kampangi ele o fa mai na manino langa wo mai ka ki tam o que sabe vamos lá para ele é como que fushi o vai fushi o dimo o fa kuna foi e pe ko ri mai a te o fa mai tari o fa kula ia
ia ai ke ila ka umai la fa mai la ku ka mai ama ka mo ia na na ta o tu fa pena io o te leilo la po le fa mai la ku ka se kampangi ama ka mo po le mea o la tu to mai ia tu vasa Boleh ko yengi ama ngora wori yengi me fam fia mara mara mama me nga te woru ma na u to fati mas Ea, malo la vale tato au so foi mo tato maftanga ne fiafi yo noi. Mai kau fo ia nga ku le va foi la fiafi nga ya o ko. Amerika ya ola ka ki ayer kelo nga ya o foi fe au or kai mini ngai. Ia mo le ko valo fa anga la va sia o foi fe au Brisbane. Ia le sunga ya Mayava o sea tulua o se lupe fale le foi la fianga sakawa. Ia e watu fa mai senga ia na sunga fa fianga inga tu sai mare wala au pa ia le tua si o fatua i le vaiasol nei la solulu tia nei ia o te i le wala au meo spefi au ua maliu si o tō lua tu i vasa o whak oi kalo whae le tinai a miriama po tina ngaruenga ia mawalo to tele ia wha mawhanga le tua i lo finangalo lau sunga fa fianga inga o le lambo sa tu to tasi nunga i Brisbane o le nei whaiwheau a siata matato vaenga. Sa mga nudue whaati a kono i le lambo sa i lunga i Brisbane i le iwa fitu iwa valu se i tau mai lava termino on ese ma Brisbane i le lua afe ma sifuru ma le lua ia a peita iane ia o walau mai le whaiwheau o maliu si o na whatua ia ma wa pēlu lo tele o au na le atua e le se me whaingatai le atua malonu finangalo. Ia, o se paule na o ni o walo whaanga amona ia o isia o wofai whiau ia tele lawana avatu o walo whaanga ia o tau inisio tātou por kalame. Ia asiata, ia mangia o la sangai ngā tunu o wikiso o ngā whea rua ke wai mai. Ai, vai melenga wha Amerika anko o Salapo. Vai de mesmo o kako kofe Alaska sau fa kumu mai lau aku fa vafa o kako kofe Alaska ia ai ia manguia kele kako proclame manguia foi fa fonga mai e kako kungu ia fa manguia le tu ya to uma ia i le swafa Yesu soi fuaina ia malo fa jaisa mo le tu bele o le tau runga na ja to proclame le tau ya e mai le ua i proclame lau fanua o Utah ua e sau noa mau i le asea o le laumua le nei o le asea i Salt Lake City. O mea umai ko ki sau noa mai ai. O leao le fofua mātou te wheloa i ai maano ma Rampo. O le aso tai. Ia o le vaso fou te anu asi le tuunga mau o siau anko Bruce Lee. Ia. I le vaso fou. O nei maana e o to tuma e fai lor mako e ira mako apa fakadi ma nei malo tai au la le ia ira uri inga o ano ma le so te e u le fai ha o masui o ke sau e kapenga ma fa lau le leile ana mo ta tou sana fo io o tangata ria i nei o le matua fia lava ya o e Elvis Mori o le to tele fia ya mau to tele fia mai mau pe ana o mai uma le tou to fa o fai atu e whaingo fie mea umalanga o lea ua matou iai ma le sa o le matou ainga o le pulo le motonga. O mea ku, e le aia se pupole, e whawhepeanga a mai pouku be Amerika o lea mau ke whia ngai ma le pulo le motonga. Hei oe. Sponsor ma, ai wha mauna. Ui o lea. Ia, Samoa i se ngana o le tauto marila pupunga batele. O le amoa lava nai o totonga ma le tuala so taia o le ngaro tatu sports tala noa. Teimi masani malolo tatu tau te iae, toi amata i le aso tofi, ia ma le aso faraile, mo le toro whaanga o matai linga pasi, ia ma le fatua a koko to whaano i lau sunga mau, ebe se fo o to uma lava. Ia tui vasa me se fo i o sila, le ngata lea. O kua haku ora o kema. O le kua kere le au supporters, vai o le ua sa ua o fai prokalame i ngei Amerika. Mantuala o Amerika. E se mea kako ingi mo i pokalami fo i ke pokalami ala ke fasanga ku kanga kai mai mo mai lela i marsunga le e pikopo ia Bishop Manu al Sangalala io au batangi Brown ia ai langa nga mo musu fasanga kem langa i mangai fonga umi ala fa mumu ia o le ai tumu o le ai fa li liwe pasi male va ngale ia tatu ngana ia ambele le fiafi le lo mua o le kalesia a Yesu Kristo lo poi o se kantai i nei i Utah ma Salt Lake City
E ma se foi o to tele po falanga le tunu u Samoa so na tafa ese. Ma to fatu manuia fainga mano longo le e fiafi. Alofa mo o to la uso soifua mai e mugi. Soifua ia. Soifua so. Soifua. Siata soifua mau. Soifua. Soifua tivasa. Soifua ia. Soifua. Sila soifua mau. Soifua tivasa. Ia. At Strength of expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.